ngā tutonu le vaiaso, i au si mai alau whaafonga. O whaalinga o rua i sere serenga o fuatau whaatoanga, he peo na whaatino i tutonu anu mafio anga i tu malo whaapalo to lea tunu. O leo wa whairo ore tu whaatasi ai o whaalinga o rua i sere serenga, anisio i tu malo le tala whaatai o pia, o whairo ore pūlenga o mtanga aluenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, le fua tonu o le teimi e whai aia whaalinga o rua i sere serenga, i le vaiaso lo whanga solo ai le fono, a malo le tau pulenga. E le tau whesiringi o se avano le lei monisio le amalanga mai le fono, la tau te asia ma sila i fua o whaatoanga, o le a whaalau ilo ai. O i tu malo whale ata tasi ma whale ata lua, wa tu whaatasi ala tu whaalinga e whaia le fio anga o le pea. Ai o whale ata tolu ma whale ata whaa, o le malaya o lo whaafsanga i ma le whale o loa supermarketi o whamatio i vaitele, le no fuanga tonu lea sa wha mautu i ai, le whaalinga talua i nei atupa i pruno, ma le Magic Circus a Samoa. O urua i serenga i tu malo o le vai maunga tasi, ma vai maunga lua, o le awhia le maketi funga lei au i tu malo o vai maunga tolu, ma vai maunga wha, o le malaya taano le aonga tūlanga lua le malisi muri vai a pia, e whaia ai le lātu whaalau i loa fua o whaatoanga. O ia foi urua i serenga, o le a whaalau i loa ai maisi o loa ngaosi, e pe o la ei ma o loa ngā luenga tau lima. A fua atu i etu sa valu i tu malo le a whaia la tu lua i serenga, i le te mitonu o le fono le masina fau, ma o i tu malo umaia e tu la tamai i le tau langa. O le mai a whaalau i loa ai o le lipoti do na whaalo o wha i loa ai tu langa lo i eile si o mbanga o le tātu o tunu, ma o na alanga o a whaale nā tura, o ta oto mai einilu i tau i nisi ngā luenga e sanga te pue a tiri ai, le malu pui o tātou whanua ma ele, o mea ola le natura o lo olai, whapea o tātou vai tafe ma vai tūloto, ai mai sere si o manga o tātou ngā tai whale le sami, ma mea ola o iai. O whairoi se pepa o whaamtalanga, o le ripoti o le tausanga rua o tolu o whaalau ilo nei, o lo o whailo ai vaenga tāu wai au o na whaalele ai ro tātou si o manga, ai ei fo ima vaenga o matua whale tonu. O le whale ngaino le o sone, o suinga o le tau makasa o ona lo a whaina i ro tātou la rolangi. O nisi o va inga tau lai o lo whau tuaina, e te tau ona whaatau ai fuafuanga o polokalame, e tau fia i le whale ngaino le tātou si o manga. O le alipoti na whaalau i lo whaatasi, ma le fuafuanga aluaru ma maua le mtanga aluenga puno o whale natura ma si o manga, e a vea mata i ala o na ngā aluenga whaatino, mo le tausanga lua o lua tolu, i le lua o lua fitu. O le sa ilia ni au nanga tau whaasara launga e tu ina atu ni ofo, i se tau e whai aile ngā luenga e whaasara lau wai vaenga au tu o le whono malo o le tau pulenga, e pei o le aso e te tala aloa i ai. E nā le tasi nawa le company na whautua ina le komiti le malo o te pena ina whaasara launga e ave i ai. O nā le company ni usina le MMG, le atu sa ma le lua tesi ma le 5 miliona tā la le tauna te whai ai lea ngā luenga. Pei tai e peo na liputi ai le nusi pepo le Samoa Observer, wa nā o ta video nisi o vaenga au tu o le fono, e whaatino e lea company, ai o le au nanga atoa tau whaasara launga e pulea, ma wa ai le TV va le malo o whapere le tio le lua api. O lo iei nisi o pisi nisi tu maoti tau whaasara launga i televise ma le tio i le atunu, la tau te le imaua se longo ma se whaamtalanga, i le tau wafonga o lea ngā ruenga. Ma o le vala leo lo tu fesidi ai pulenga o ia au nanga tu maoti, pēna uia ta i ala whaale tu la fono, e whaatino ai tau wafonga le malo ni ngā ruenga tau ngata. I le lipoti le newspaper lo ta ua i le tusi le te fono o komiti le malo e ngafa ma whaasara launga, na whautua ina ai le tasi o le kompani e ave i ai le whaasara lauina o le fono, ma whaia isi ngā ruenga tau whaasara launga, ona o le uti leo le teimi o tāpenanga. O taria le kāpeneta lea whautuanga ma ave le company o le MMG ma au nanga, na te whaasara lauina le fono e le aso e te talai, whapea le pueina o isi vaenga o le fono, e au fia i le tau nuu le melewa alele o tai o malo malato usu ngā fono, ai mai sete toa i tau nuu o le whainga malanga mamalu, a le tupu o peretania. Wa avele lango a toa Samoa i le whainga mo le si tia se tūlanga māua lunga ma le lei, o au nanga tau wa le sivili, ina ua vea ai le minsta lango ngā luenga te tele ma whela ua inga,
He au fiei mata upu tau vale le sivili, le fionga ni uava eti malolo masuyo le tātou malo. E awa iatu le fono wha minsta atu nu Asia ma le Pasifika, i mata upu tau vale le sivili na usuia le ayo New Delhi, o le lau mua leo le atunu o Intia. O le efe ngainga o sainia e Samoa, o le a ngaru lue whaatasi eiro tātou malo, maisi malo, e wha mautu tāpena nga umamore le leo lea tau tua i te tolu o atunu. Ai mai se lava i te ime whenga i ai mani tūlanga whainga tā, e pe o wha mai pipisi. O le tausanga rua fesfuru valu le fono na usui e le atunu o saina, na urua i osi ai se whenga i ngai lea au nanga. Na sau noa le fionga i le minstana o lango le fionga ni uava eti malolo, i le fono tanga i intia mai e whaafita i eia atunu una lango malosi i a Samoa, i le teimi o le pipisi ai o le wha mai misela, ma le wha mai koviti sfuru maleiva. Tātou wheroa i mō seisi whaapoponga, manuia le nei aso, E si lia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai o na whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui o na tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō loa inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o Valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Talofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O mawhai on awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Talofa lava lau tala nei o le tau mo le so mo le aso atai au. Winga le tau mo le so e iai 19 mo ta ulu wha asolo ina whaititianga i atu le afiafi. E angi malosi mai savili mai le itu sau te sisifo. Mai angi mali e mai le sau i le afiafi ana nei. O le vevela o lo wha mawina e se fulu 5 tikeri, ma le malu lua se fulu tasi tikeri. O le angoto le la i le afiafi ana nei le se fulu 5 minute te ai le itu la e ono. Mo le aso atai au i eite me to uluai na itimu, ma o le alangi le lei le tauanga i atu i le afiafi. E angi mai savili mai le itu sisifo le atunu mai whaatupula ia lo na malosi se taimi o le awa uli ma le afiafi. O le vevela mo le aso atai au lo wha mawina se fulu valu tikeri, ma le malulu e se fulu tolu tikeri. O le aosoa e le la i le toi tos fulu ono minute le itu lai fitu, ma o le angoto i le se fulu ono minute te ai le itu lai ono i le afiafi atai au. O lau tala le nao le tau mo le so ma le aso atai au. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema, se iau lia le aso se fulu valu o katopa, e anga wa umai le se i te ono manumalo ai i le 5 se launtala cash. E whaiele i le aso lusful tasi o katopa, apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz, e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau, ma le lua se fulu afe tala, e lua miru te whaie lau talo sanga online, ai tasi li tu lai whaatali e te tali, e ia inga whaabitoa, walau lo le Pacific Finance Limited, i le oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Please allow extra time if you're heading to Auckland Airport. Things might have changed since you were last here. We're making some temporary changes to the roading network from the 19th to the 22nd of September. Please plan ahead. Find out more at aucklandairport.co.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu se lau, lua 5 valu. O valu se lau, lua 5 valu. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua.
o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I ma tuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea ma tuipui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manroewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Jalana imaya losa ilo uafanga ilo ai ngamanai o matua manai tuangane awa olei oi mata na lolo lavatinga imata ole feanga inga e pola pola fatuati le mati matinga a o tala mea faso loi papa sao seunga sao seunga ua le mangalafu le lo Sami wapupue ale fafati leba o mala ya tatanu iotala wamalie le alofa wamasofa o ulangona mai mase muli muli ni lelei itala le la lo langi o ayo le matangi se ala ilo lava o le lava o te mafana fana ai lava se ivio uivio le ta ua aine I tutu I le tai I tangi sia I le po masauti o le po ngai se a e o taola talaya no tanga o le polonga a e awo manu so solitulo awo mala Malia le alofa ua masofa o ulangona he abe si mai o matangi he awana sami wa pupue ale fafati he waa o mai atatanu I o tala Malia le alofa ua mas
masofa o ulangona. Siu whakamali na o le sunga ia hani ia ma le tomaita ia whianga ia pere e whaafunga atu iai le rivaenga o lea. Wau leo lewa se fulu ma leo no midute o te ai nei ia le se fulu ma le lua o le wauli nei o lea so lulu. O lea so fia. Se fulu ma le valu nei o le masino se jema lua fe lua whae. Fi fila nganga i tue whaatalo whaantuai. Le rivaenga o lea so i lau mai. Moa ia la kanta fo i leo lau whaafunganga i le tautua whaawau o le radio Samoa Tasilima aiva tolu a mo. Malo le folau malo le on sai malo fo ile tawa tai pa ia malo le tatu tru wela ngata ile fa malo antu ile fionga ya taito pe oni ile toma tanga mai le tauna le lasi uli me fo sting mili ma antu le wa tatu ma tai le to ona o fonga mua ma le polo kalame o fa goina o le awoli ma fonga mua ile nei fo i vaenga o le aso se ia lia ia le tau le fa ile afia fi nei malo le on sai malo fo ile tawa tai pa ia male malu olo tātou o taro ai whai ua e ngā lala le fia tau sami ia au kise au ue ke alu se memma whai vuta alu maa vela un telefonia la un tablet mai mua mai ai ile tātou nanga lela tātou o sia tia ile riva inga o le awa Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Yeah, if you feel nga le wa mo le tātou filo inga masani fo I masui o le tātou wala leo fa talavantu I le fionga ya leo lua ia li ia Aisha Hooch o leo fa tasi mai ya ma le tu ta ia anai nai o tara fa talavantu leo lua I ma lo nga lui ya ma lo filo on sa so le mana ia le sulu me le lai na le pito no le te ia fa talofatu a oli mania I la vitale na se umano e po la fionga foi fonga mua le nea o oli malo la se fo io sa leila pena esa unua fonga mua esa matano fia o sumali mai le la le nea so ia tonu foi se swinga le mai la foi aso na fio tia ia ile ti munga sai ai ia o le la wan wa tu to pasa la ngale nei tu la fonga mua in le fo kitchen ole Vietnamese and barbecue restaurants in Otara ia pe atonu woto telefoi la to wasila fia ia ile melo ia ile tato pe tato pale enga nei ia o nei I Otara ile shopping center le ia nei ia le tele ia ile stage le tele na fati noi ia fati fianga po a ko ni si ko kalani ia le la ia ile Beli, malo fa. Tang ia si tanto tu I to tono le la umar ma ko ke mi lunch la nga ko ke le foi ma ko le ia. E lua ko es fururi ma mingu ke pe a fai ko la e lua ko ma lua ko la ko ai nga foi le pe si kampangia lang ko ing. Ia si au mai le tanto min po ani to mo tanga mo I nai le o nanga le lua. Ano va tsia le lua ia o le timini e pe foi le nai tau fa le tonu mai le o le tanto so ta inga ia io no le fisu ia I me winga o le ta ia ai se I toi sa no tasi mai lava le lua I le tulanga pe o le ia fa mo chicken wings. Yeah, but set up
Ma no fa tai le lua I mo le tātou li poti le ni vaenga o le auli fa tele ia tonu le manino le fa fonga anga le tātou tro I le tautua mala unanga fo le tātou fala inga pe o na iai au tafa tonu level stage I nai le taulanga fa taui o tara ia fa ia ku ia skoinga ia o ka kongi e kaka wanga yene me fuli lo le sampo ia ale mala me ka o le sampo al wa ko lo si me se trainga ki sa mo e ko mo ri ko ipa o nga ngile via va te tele mo le tātou li poti so I foi ole fionga ia le ulu ia ia Aisha Huche pe ora fa funga tu yai ia ile tātou li poti na mi se tasi na o nanga ile taulanga fa tawi o tara ia wale funga tau mafa madatua e oka mua ia lau tau mafutanga e hoi e oka makong e ni se me fui le no mo e kule renga foko ia se fuia e si vaenga de e uwa pesko inga ele aila e mana ia foi le villa le mai o le tau mafutanga ia alu wantu yo luma ia ona e tau mafai lola ia le wa se fa silinga malosi ele ri fo ia wa le la so lu le so le tupu ni so tua ma di se fo o nanga lo fa pele o nanga ia tele pa ia ma le mamalo lo tanto tru o le temi lo se antia lus fo mal tolu minuto o te ai se fo mal lua ile di vango la woli ia ma du il tele le fenga ye ma fenga malo longa ele ngatu ile tau mafutanga ma vai ainga ole nei ia woli Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Saleu tongi Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Saleu tongi Sauna e alu Ua umatama ua taitasi maleno foanga Sauna e nofo Salilo Samoa o mai atato fia o tau nule li poto sa fatali tali Sama se peo le mufo au mau ile lau mua ai awa masima la mei fati Tau ina ia malolo ina la wafi o mapa a pesi o sinima Samo no fana fama oni ele umale fasalu ele umale mo le kova naita tutino fo fano amotani lufi talo fai I love savalinga uanga
tongi e sauna e alu ua umatama ua taitasi maleno foanga sauna e nofo DJ Bravo DJ Bravo DJ Bravo DJ Bravo Champion 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 everybody knows it Bravo a champion 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 Solo solo bayo solo pa manamo alele awe gatayala awe si umbo fa pema si papa solo solo bayo solo pa manamo alele awe gatayala awe si umbo fa pema si papa AFA loa ngai yo piko ngu asi mai si o mako ngu afio ai le kau fia mali e koa kaula papa afio ai le lako kama le alo ali ku pole sava uso ali ka ua mai ngau iau alona kai sa le ukongi o le lima makua fale upo pe vau po finga luko style wa pe pesa masiva solo solo bayo solo pa manamo aulele awe gatayala awe si umbo fa pema si papa solo solo bayo solo pa manamo aulele awe gatayala awe si umbo fa pema si papa pai kele kua ma akua fale loa le uka fle ua fale lula loa si uki vangu male pa ia lasi o tama fina male awa luma a io e o nganga ai malo si la fia so le fiku fale sa welcome to mangu ai le loa eva e sidi ai le ku ia he this is still sila Samoa aku ai le sao o te roa sao sauna e anu Ewa umatama ua taitasi maleno foanga solo solo bayo solo pa manamo aulele awe gatayala awe si umbo fa pema si papa solo solo bayo solo pa manamo aulele awe gatayala awe si umbo fa pema si papa awe gatayala awe si umbo fa pema si papa Me have to talk to you one time, Lord. Me can tell you right now. Easy. ai ma e fusi lue lue mai ma e isi fai ai ma e opo o mau awale malolo Wakano pisi la e mama saung e la city shopping cinema va ai kulisi e luka ka fa fa ma sponsor malosi vai ma se alofa o ka ko uma o ka ngaka feola ba ai le musika la e patu i mai o so ma sau finga lele mai inga o e luka siva sima fa uma i le po ma fai fa lele i se i so peva ai master Jackie like peko mai o siva ai ma e fusi lue mai ma e isi fai ai ma e opo o mau awale malolo because you hold the back press start feel the vibe shine like a shining stars in the night live on your radio
radio represent 685. Pick up my other best, say I can play it what you want. Feel the real sound of best hit in the town. Shake your body up and down. Jump for the crack, crazy go shout. Sip so Victor, Mr. T, shake check. See what I ma fusi, lue ma easy, fight I ma o mau awale ma lolo. Test 1, 2, 3, dance to the beat. Like singing on the mic, stepping 1, 2, 3. Jack is the man, okay, back away for free. Listen to my music themes of reality. That runs from every corner, Upolo Savai. Sole, are you loving this, Mr. T? Can't you see? Now we will missy, for shit's neat. Yes, I'm loving this, Billy. See what I ma fusi, lue ma easy, fight I ma o mau awale ma lolo. The best seller was out, lue I ma esigba. I won't sit the man here, say I want a cake. Fight my I out, think a picta. Drinking every night, it's an everyday hustle. In the club all the time with the volume bar. Looking out for them tips, cause they the #1 sponsors. Ain't getting free drinks, ain't never a problem. It's the night at Lighthouse, the show shout. And tomorrow night the show shout again. And the night after that the show shout. I must be living in a dream, cause it's never ever my shout. See what I ma fusi, lue ma easy, fight I ma o mau awale ma lolo. I clock these glitches like a road and raw ridges. Only with the mafiofos, no bumble little witches. Swing away your rat, let me hit them glams bounce. You're rolling with the masses, only smiles, no frown. I see the also time to top of their plate. Lot of love, no hating in my paradise state. Pick a spot so we can kick it till the morning. Do a little yoga, moaning and groaning. Why low daddy? I'm okay. Team a sip so. Yeah, okay. See what I ma fusi, lue ma easy, fight I ma o mau awale ma lolo. Diva I ma fusi, lue ma easy, fight I ma o mau awale ma lolo. Yo, Victor on the K1 Digital. Mr. T, Sip So, Hammer Kane, Little Nike, Shy Guy.
Alicia Fantunga sui fefilangi o le rivang o le woli musika mo le whenga i o le tudu ma whenga mano longa ma vai ainga o le rifo ia woli o le a so lulu le a so sfulma le valu le o le masino se tema lua fe lua fa musika mai a Mr. T ya e pe ona lausi le fiai e le nganta ki Samoa a o le lano langi a toi fifia le ding vai o le awo o le wa tanto fa tasi e nei ma le sunga ia se yuli. Ja, mi se fui ia lana manager le fionga ia moa nanu ia po DJ Spice wa fo ile fa loina e le nganta le lango ma losi le fionga le loli ngal mana tangal mana mal fa le ta le jimba no se orus ia mi se ini se fa mo e pe ona ta pena tu yang ile nei masino se temba ia fa talvan tu lo sa se lua ja sa le tongi ia pe fo ile fionga ia moa nanu ma lol malanga manuia ia ma lo fo le sopo le ia o ia malo la vale lagi mai nga foi la o fionga ia po la to fa foi fonga mua o fenga ia male tato waso ia fa talo fa to foi le malu male pa io si tato atu no fa fonga mai foi ngore ne ala leu ja fa talo fa tu malo le sopo malo le on sa te lo ia le fionga ia ma nanu le ai o le tulanga foi le le pisi le pi e tau mei le tite stoi ala ngola wali ali si yuli e fia que me poncha mercalo voi le so mai le mana mo le li tanto fia mo oli ai ja e malole o se mai le diva ngola wali Antonio Sting ja o de tau mai le sa le fionga ila loli o fe fa mai le ke lua ka o le ka fie le lori ngi yo yo fa no fa me peo la lo winning ko ya le o le a se lango a o le a se tau a o tu wanto le fionga le lori mo fa mo e se yuli tono ni se le ya fa tai la va mole fa sili la to fa mo ya o kele o mau ki ngō kele ngā le paule le taiminga mako whelo a ia i fo i male a fionga. Ia ngāru, ia o le taimi o tato wha moi malisi. Ia o fia la vale a nganga male whanga i tia fo ia i le whelo a i manai kako uso mākukua. Ia mai se fo isi o kako a inga malisi ia. Peo le aso kongu le anga mawelo soka inga fo i male sunga i le manager ia po le sunga fo i o ale... ia olo fa pena na nga fa ma fa nga malanga ia male au mai ngo mato mai o se o tato watu nu ia le sunga nei ia po le to fa ia monan ia le alanga ngala kala ngoi lo mas ia o fa kai a me si dua mo se o ka ma o le vanga su ia se ko ingo ngadu ia le wa ma lo man ia so san kele o mai i le duala leo ia mla to fa ja, maar lo fa tan ja Antonio se tan ja se tanto tal pe ja Antonio tonu mai ale o nei ja masa no stemio le vai fo tonu mai le sa le jonge lo la ngol kan fa ja si pisiel la sa u si le fia ia ili mona nueva ja to pe ole e kukusa lua se vai fo ia male lo ole ai fa kali sa ole fo me la fos que lo kau ngalua si la fia lele o le anori e kele anga appointment le melanga kau ngalua si la fia lele le sa le afo fulu lua ile io le afo fulu lua le po que vai a mo que vai a se vai socar se vai la capis ya le lei Antonio ele tau fa ilo le tulanga o le musika se yuli pe ona yai ya le mai tawat o mai a mai lau ko le seti le lo le motu i saute o le ala le si vai nga po le si la sanga le fa mo e pione malanga mai tono ni si le vai tau le tau sanga ya i longa nei ai longa e la malu le sa ya man to ri faftai yo le melo e ko ki ama ya ai faftai le tua ya fafkai longa nga le yo le fo ya fa kasi mai ma fa ngofie mai me o mai ai ya me ser ko wa kungo ke o mai mako yo oval maruru ya ole finga o lava ya ole o peyo meia nga ile ila ufainga malanga ila usa ya fenga i umalava male to fa ya monan ya se uso ngol va nga le nisins le
le fa mo le ngo malanga mai ai ia pe o la to foi la ia uma foi poka la me ma uma wa ia ngalo sa wa fa ka ule le fa tala ula tu ia mal vala au dia foi uma mai ngai uso nge ia mai se le kre company le nisits le la te fa ta si e male to fa ia mona nu ia o ia tonu le honga mua e nga fa tonu ma ta fa yo ia le ya sei fitala ya e tala tala mai lau anto pona ali mana e le fa mo foi pe na malanga mai ile sunga ya se uli po Mr T foi pe na lau lo ya fa tala lau sunga ya le pola sofalele o I Club Royals I Manukau Asfarili nei I le tu saute o Kilangi o le sefulu a mataile fa mo ia au le astonai fo ingei o I Avondale o le kalapu o le tap house o se fulu fo I amatai nai fo I le fa moi o me kau tickets me fa penga mo fo I le o le fai ko up o le pe mo fo tickets I o le venue pa a fa mo tickets ka ko le lo winga o Club Royal less for le nei ja, o le sto na io Avondale tala no ele sfrili ni if you le tau le pepo le fani le wi tanto e moa tickets e tulu lima tala e me whainga mo I o le kalapu po lunga online mo for tickets le ticket ferry o tau foi le lunga online tolu sul lima tala o le tau wana e maua le whaito le mo foi feito oh ele si kanga ki foi le lu ya pulia se u e uru fa be ko fa ko pa u aro ko ma si ya le ya tanto tala no nga fe tonu Avondale le ele tanto tu antu si le no fo nga le fe fa mo le stona kuso kongwa le shopping Avondale o le tap house o le papu fonga le roundabout ai Avondale ngele kala pu fonga ai ia la sko ingi le se fulu le po tala foi to o le tau foi le tasi pe isi ia o tau foi le tas le e isi si awala mfe no so tai me le manu le tu o tilo ia o le foi ma futa me leva mal sunga ia se yuli ia so light io o se yuli la fa ia manga ia ti tension foi le ia o ma ko ko ngol tak sha foi le ma wa ia mo menga o mo me tona ti ma ke pua ia so la le ia le fa ma sangi foi le pule a o nga lo fang ia le o ala ngola wari ke e pule a ia pepe o la so a fonga mo ia le me si dio lo mention me ese uso mako ia le ala ngola ko kai ki nganga le isa me fe ia a ka ngo fe fati tension ia le o no winga la lua fa mo le ven so le nei e yeni si tanto fa mo lumana ia le fa mo Hastings was on tour le astona ia ile Coquelin Hall ia mai lunga le Facebook mo Instagram o le astona po le asolufulu valu ia o masina fo nei o le ai fa tali se no mai loi poirua ai le tu malanga se uti le o lono winga la e umale ya le masina ni o le tante mafuta mo le sunga ya se uli nei New Zealand ia ko alu le masina fo ia ele le fo le dan si fa ye ma se tu ye lenga te yainga ia ni si foi me le stalaina e o le langa fa pena e alu numa ko alu ko alu ya ka fa la me ki so ye di manan ara ngal pawale si mere ke aro mo pole mo fai se uso nge yo ifonga mo fa ma nga ya le ya le fai maka o mai le so ki boka o baste le ko en fai lo ko sa ka ko ma fuka ia le ia tono ele o to po mala e ali se yuli o le tempo e mai sa mo o te lo to te le fans e to telefo inicio warm ainga o le tanto te mafuta I lunga nei au kilani ia au mai so filinga ia o tempo e mai sa mo il fa mo il fa un nei ve so si o fo lava yeso ia ka ko e kala ngo fuila ia le po kala me lava yeso
Ia whaftai lawa mole awa noa e lau tō whā. Onga mua ia a vea lawa lo fonga e whai ma. Mata ita i o tato po kalama le nei aso ia whapea fo ise uso ni tō whai a monan. Ia malo se o tato atu nuu ia tatonu lawa le wha moe moe ia ma le tāu vi fo i olo unei tangata e whai ma au auna malima ia au tau. Ia pa ia masama whai ngao le a leo o isi si awauna ia langa e whainga kālanga o mea lawa waku mau mai le vau e o le whaavau ai Mani. Watu. Ia ai talo sanga atu ma le anganga vai vai. Ia pawala o se tala fo ia vea ia o masui fo i o na i o uso matua whawhini o lo i Samoa. Ia me se fo i nei tamā matina si o tato atu nu ia moli atu ele wha maalo ma le maalo lawa le tau atai maalo le ngā lue. Ti ngā lava le whaingtama le taunga tāo le. O nei atu nuu ia mai se fo i o le tau whenga i mautou. Ia awa le sili atu lava i le tau alolofa ma le tau ngā lulue wha maoni ia a wātu pe talafo atu i o se o tato atu nuu i mātua fo i o lo wha amuni mai. Ia lae moli mai alo wha anga tele lava ia ma lae saunga le mū mea uma ia ui lava le kau visit pāloka. A lae saunga le mūse o tato atu nui le alofa maleanga le o le atua ia. Ia o lau tala ia o au si koukama. Ia whaamatua atu ina whaamole mole. A mawasa o awanoa ia. Mai tato tā whau e lengi mea o me su engi. Inkako kupe o mea no usau e whawhiawhia o tau. Ia a wanga luenga whita o tau whenga i manei atunu. Ia a mawasa o mea ia tala masi neia whaftai televi ia leli. Ai mai tato tā whaua i aso. Ia ele toi pou fo i se lilo ia toi fo ia ui ei. Ia o se o tato watunu. Ia lo mau pēle to vaema le whautanga lo loto ma mea umam whamanianga le atua ia te utou. Ia ai o mai tato maliu mai tala au mai tato fia ma fio mai. Le nei aso ia se i o fia tasi o utou. Whianga iei matiu te mga luenga whitao le nei fo i vaitau. Ia no toi fo ila ia au e whai si o tato atu nu o lo whamuni mai. Ia malenganga whaftai lava whonga. Malo a talai le ia woli ia moanan. O le ale au ala whaingo whiela wa mwhewna so ta ia toile malo le tunu. Le ngai whaingo tau lau talinga le whianga ia ma so ta inga. Ia le ngan leo le whaatulanga i nau o whaamboe moe le sunga ia si. Ia, whaftai lau mo lewa no. Ia, o te roa saunga kufo ile. Le song foi a Seuli o le longo le Facebook lava o le page ale Alanesians message ako ai ia foi po le page foi a Seuli Mr. T I me go tickets mo me fapenga ia pe o famana tu atu foi o le mo foi tickets I kako venues o le Club Royals I Manukau I Auckland I Saute ia ma West Auckland o Avondale le Tap House le ling malo fa tau nei mo i tele le fa mo lo sa ni je le fa ngol ni va ya so se mo tu le na va ya so fo ya wa nei tasi na Hastings ya Dalia ya le lo le mo Wellington ya Anton o tu ya wa mo se ta to venue pe ona tu le sa no fo le va ngola wo le mo i tele ya lo fo fo ngama ya le wa la mo ngi yo le nga ko wa ya fo le mo le no fa pe ya ko wa fi o ro nga singa se fo le ma ing ya E whaftai tele, whaftai la wala o fionga fonga mua malo topo kalame li tio Samoa. Ia whawhia fo le au whafonga, whaftai fo mo le taimi o whaavanoa mai mo I maua. Nga leile atua, whaatutumu ni mea ua ngao ina. Ia whaato ese atu fo I pea o iei fo I se ngana wasasi. Le malo se o tato nu aia manu tele ina lawa ia fo whanga o le nei aso. Ia, tato mai e tasi o pe o na whtalai. O le whtalinga ia se Yuli Mr. T. Ia fa fo ia le tofa ia moanan o le fo Nation Promotions e pe o le ia le fa mo fo ia so sound ia tele sunga ia se Yuli po Mr. T I to tonu o au kila ni ia nga ia lunga ia o le Facebook ia langa to le lunga o le Instagram awana va fa lo ino le fa mo le fa ngol ni yes o lewa toi valu minuto na dale o le tu line tasi tanto anga yantu le sunga ia se Yuli mo la lifi mo se fa bo ponga o tala I vai whanua
e le ngangana Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fie mea whai mga yoinga le topi tunu ua awina atu ona o le lango ale Auckland Council e ala mai I local boards. A whai o lea fia nei loa I le silia ma le se lau tol sfulu ngā yoinga. E le aise tutongi pe I titi fo I le tau I le wha moe o le Auckland Heritage Festival o le neitau sanga. Mo le mau I le piitanga le Pasifika, matama ki makaurau e ala I sa avalinga, tala noa ngama whaalinga. Mai le aso luasful valo se tema e o atu I le aso sfumai tolu o Oketopa. Mo nesi whaamtalanga tanga iane I le awa Auckland. E tolu sfulu a whetala le tino I tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whesoswani ai le tonga tau le suifuanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta I lima se lau tala cash. O le ase ina i aso for waile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le ovol se lau tolu wha lua tolu. Sekia Digicel. Lo soifua maloloina o lo I o lava a ao. Porkala me fautal soifua maloloina o le amatalia I le aso whao me I le valu I le whiawhisa ia pā ia le tula iwa I le bō a winatu ia te oe whalalonga masani a le Peter Tribe Doctors ma le Peter Tribe Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. Mga umia se maa mga kosyo ki ngā lai Samoa. E sisi, le Lifestone Headstone Life whai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le lima awhire kau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo. Hey, good day, Mike. It's a beautiful country you got here. Samoa is such a beautiful island. You guys do a lot of fishing. No. So you fish for your food? Apa eleng? Malo eleni se ute ofu Lo la la oa Wale mawhaina o tofu Lama solo o ele tele o tangata Se iyo ka oe se vai mas Mama se apaku kama Eleni Falaya iangi imalele Nige ayele faa afalai Tasina ba a efia fia Ile mano numange ua elai Eleni Falaya iangi imalele Nige ayele faa afalai Tasina ba a efia fia Ile mano numange ua elai lai Fai talia oe Isa fai ngā e fai ai O ka hokai O singa oka E whaamanga iai Mali e fo eleni nei una po Hanga se kaili e malele ai lo uloto E ke ai wha pele pele ai o malu Na singa i po vai a kuyo au ka whamole wha susu Eleni Falaya iangi i malele Nige ayele wha a falai Tasina ba a e fia fia Ile mano numange ua elai Eleni Falaya iangi i malele Nige ayele wha a falai Tasina ba a e fia fia Ile mano numange ua elai lai Fai talia oe Isa fai ngā e fai ai O ka hokai O singa oka E whaamanga iai Le mawhaionga o whangalo Kaunga ka o ngeila walo Le mai pipi e whale au kuyama moe a kiri e ngau Ki o le whamoili o le sami Fua I malipa ki ma auntie Wai ele whai popo o my life Eleni, can you be my wife? Eleni Falaya iangi I malele Nige ayele wha a falai Tasina ba a e fia fia Ile mano numange ua elai Eleni Falaya iangi I malele Nige ayele wha a falai Tasina ba a e fia fia Ile mano numange ua elai lai Fai talia oe Isa fai ngā e fai ai O ka hokai O singa oka E whaamanga iai E mala
au anga e lengi So usku ai ngā mume pālengi Ai whaavalu a poe seki ai A wālango ia kau foli foli mai Ai ile ai e ke mā o ngai Ai aura songa ai nge i e lai lai Ai ia uma o nge se me kokoe I kango aku loa e lengi ai oe Leni whalai angi angi e male Leni ke ai le wha u a whalai Tasi na waa e fia fia Ai le mano ni mange ua e lai lai Leni whalai angi angi e male Leni ke ai le wha u a whalai Tasi na waa e fia fia Ai le mano ni mange ua e lai lai Whai talia oe I se whainga e whai ai O ka o kai O singa o ka E whaamanga iai Se funga mali da le sunga ya Mr. T po le sunga ya se uli le ding vai ngola uli male pe se ya Ellen. Po la le finga fa ye Ellen ni yo e ma kwa ko fo le ya. E mo ya fo le le wasi lu ngola ka o le tayo. Ai ko ku sa le tayo male apa Ellen ngi ngale mo Ellen. E sa o kala le sido mo ko fa me ka ko wo fer ka ko fa ka ifia. Ka ko wo le bengen jai. Yo fa malo atu ya to na wanga ya tu na le pengen sei we fa to min tan to len yo le ya u o ka la uhani o la uhani pa sili sili te pa tu saina e se apa la pi o se pi se pasili o se vasi que mai piti pa sina sa pasui oni tamato mani pi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe basa pepe ole po for the more, yes, but I'll fight for the Mamano let you know, need to only tell them all in a 40. A waffle of for my tell it to more. Faringa Kaleste, the Famana to Elimus to Sangoli Dawn rates, Marifato singer. But to play here for to offer is a more to what he had a Maffa Yala or Falinatura. Talonga saying in the morning past, we could pull my Lucia the Wallabies. A Fomaya, the Falatelina, when he tell them. As if I think I can state the family to any must to sang to my own am to in the by time was for Inga Eva Bell or I a Pacifica, the penalty tone rates. When I told to sang to my fat to sing on my lawn. I was a translating at the Fadi after we Falia, a tell lover singer when I on a fire. Josiah Tualamari, Saya Fatino was a Porcalami Farmer Teletala for a documentary. Modifalinga at a Piper Gallery, where I all a lot on a taxi or Tingata. Olo fata mo ina le parabum tonga ali tunga te moana trust. Na ia fali ai, ele ia isa to afia ngai kala estete mo tunga te Pasifika e fai longa i le fato senga. O le te mao tuala mali ia a mosa sa ia ta ina se lau lau mo le falinga ma se sini au tua le faa vaina lea. O se mea iai sona faa moe moenga. O lo fari ai ia tuala mali i ma penchi timu. O la tuli maatu le tarsanga i pare mene e tapa ai se fato senga. Ma fatino ina i loa le tamatai pare mia mo just in the journey ia lea fato senga le roa fe mare futas ai wi lea wa failo nei e ola ma fo ile mai ai o le fato senga
Ai sa whao lava i o sfa inga i babea o suia matanga luenga o whemalanga inga a New Zealand. O ainga Pasifika o lo whao na taula ia i ne o sfa inga ai o le vanga tele lava o ainga a sia. Ma whaari ai tuala mali i ante ia o se mea i lei fō i lava. Mai tele tangata o iairo lato wha moe moenga. O le iairo se awala i le mawai o no whamau. Whaavai lunga se whaalinga o la ngona sa whai ele teimur whātoi senga. Sa whaari ai tuala mali. O le valusi malini ma pasene o tangata Pasifika i New Zealand e malama i le winga o whātoi senga. Ai ono si malini pasene o tangata Pasifika sa latu talia lea whātoi senga. Wa whaari e tau tua so i kua maloloina Māori. O se a fianga tele o le wha mai o le syphilis. E iei pepe Māori ma le Pasifika tuluai. Le ei se saonga le mui tū whaanga nu. Ma le lenga whatio o tongi o tau tua au tua so i fua maloloina i le ne tanu. O le whaatūlangana o le wha mai o si tia ma pita sili atu o nā whiai Māori ma le Pasifika. O le syphilis o se wha mai e wha bea ia i peu sua inga whaungali. I le whitu tau sanga ua mabai. Sa liputia i le no whaanga o suenga o si o mianga ma scientist a scienisi the Institute of Environmental Science and Research, ia po isa role, ia le tolu mana limo mata upu, sa afia o lato titin sa ele syphilis, e pe ona pasi atua ili tamai titi pepe e tawa lato ili tina. O le tolu mana lua ne mata upu, o Māori, a po tina Pasifika. O i unga i erefe pasia i o lefa ma e tunga tele, mai fa ona mafua i le whano le oro pepe, ai le whano mai, vave whano o se pepe, fou, whanau e matua e mamai ai. O le whala apara putonga ale da ngā mai a trust e lango moni tau tua sirio na lelei mō tina whaato sanga mō Māori ma le pule au au i a Tamara Karu. Ua tusi ni whautuanga mō le whai ki tio awhianga le syphilis i tangata Māori ma le Pasifika. Ma le awhia i o tangata Māori ma le Pasifika i whai unga whai i ngā sisenga o tau tua so i fō Māro loina i le mautino ai o nei tau tua i tārawhia ngai ma tūlanga o tūmanga nuu ma ia whasil sili. E le luawe sumal valu sa whae loa le kolisi o whātou sanga ni sila. I le luasu 5% o whātou sanga i Aotearoa o mai tau ino Māori ma le 10% o Pasifika. Ai le luawe ma le rufutasi e la ititiane ma le 10% o whātou sanga sa mai tau ino Māori. Ai la ititiane ma le 2% o Pasifika. O le tau sanga lava fo i lea sa au fo inai le malo le 1 miliona tāla o whātupenga. Mo le isi whātou sanga. E si ti ale numero le whirflinga o tamaiti e awa oina ni whātou sanga. O le sa ia whāta pito e leo le kengi te uila aspi so li tula fono le common channel. O le a lea iai mase apianga tele e iai ni whātou o ingo whala o whasaina. E piona lapata ia istanga so e whāpito e kengi. E toi tiki lava o sui uma o rea kengi o fte ia i nema mōrianga mai li tautou sanga. O so e ngā leo. O whaamatanga fōu e winga i lesu o suenga sa whaamatuina i leo i le asona nafi. O whaai loa i po ina sa ilia e kengi i ni tope. Ina ia whai ai whaati te inga wha militeri por whaati fita au na sui. E se tangata e whai e tole ninga whaati fita. Sa awina mai le tunu, sa awina mai te tono le tunu. O le iwa sumale lua sui umo le kengi se i vanga na alto sumal tasi. O whitea ia i nei mamorianga. I le mai ai o suenga sta amteina i le wape ma le tasi. O lo tua ia le common channels i le whaatino o le whera o ia whasol tula fono tupe. Whauru whale ina mai o whala au whasaina. E mai se le whai ni whaati te inga whaati fita mo nisi o lato sui. O le wholwhalanga e muni mai le sai sei o sui te to te umo le la o le kengi kalai stete i le masinto wai. O le riso e sue whaapito i kengi le University of Canterbury, Gerald Gilbert, tai whaalia. O le sailinga o tā o tele, a wa tele se awhianga o iai i le kulupu i kalai stete. O le tai ulo whaatinongo mā te tuongo whaala o whasaina i le University of Massey, Chris Wilkins, o i tāua, o nei sa e sainga, wa awina toi se awe tāua, a petai, wa whaalia Gilbert. O le alai tiki lava se awhianga e ai whaatoa ingo whaala o whasaina. Ma i tāua ai, e le o awhia ina mana o mia tele o whaala o whasaina, o runa winga, o le a iai isi vaenga, i se palia, le whaatawina. O ni ata video o te mālolo o mōri ar so'otanga ma suenga whasio tangata, ua tuina i lungo ala whasala lau le YouTube. O lo whari aile te māloa o pese fōringa mai o pese whake risiano. O le suenga leo i le te māloa e mafo mai le tino sta mai ta isa mau i tonu stanga pepa, o peo pea li ngata i whale o kao hapa i au kilani. O tō enga o le tino le te mai ta i tonu o le tanga pepa sa sisi nai, e se ofe whangota, a se te māloa. Sa whangota i le vaenga ngā te whale, li si tuola lalo papa i North Shore, ia mati.
o kai sio liu e tosu fe to sanga ma lanwe si ao e tosu malono sa sai ia you lai ina o tau fear malai vale leo kirani ma o tofu nei ma morianga i foi oni fainga leba malu ise tino maliu o le fasino manga i le ma fine o maliu sta mai tai shaina e piona i te tulunga i leo i le tol spuru le fasu to sanga tino lai titi e o mai lava le te mine o se mea lilo a o fao peso suenga fasio tangata leo ta fa yesu suenga leo mo sumale luo aso i te fale o riwa i so tanga mane mata opo o ro tau fai te ena ele to lua i nei moria fasanga ia ila ua ma o tau fai te tala nei tuoi lalo o tutunga a te no mai na se tofi o ni ata video i lalo ri ngoa kaiziao liu o tu winde lungo le YouTube o ni ulua i peso fale nganga sa tu sia mo suina i nganga na Mandarin e beno liputi ai o pese fata tau ile faola tanga le atua ma Yesu is dasi o te video lo vai ai kaiziao liu o ofu se suks ma usuina le pese o fai ngoina o le faola tanga moni real salvation a o felo i solo i no fanga tu mata fanga i o rewa ai o te meneo stanga te fai musika ele mana e fai lolo nei ngosa i longo le Johnny Sila o ia le iso le to lus fulo tanga te fai musika sa te tongi liu e ta ina ia pesenga sa ia tu stasia i le tau mafan whana o le loafe ma le lus fulo ma le loafe ma le lufotasi ta ia whaari ai e na oni nai tūla sa tālo sanga i nai la tu e tata ai wana i le whai kau masinga o pesenga ta i vai aso ma le whai tau selam sela o i tūla o le taino musika al polo ke te liu ma ia ta wai o le no whanga sapu ai pese lo ngā tono au kilani o le makua i felesi lava taunga tā masini po leo ma microphones ma se vaenga o tangata sa tongina e puaina i ata video o i lātou a o taina musika. O le li pote ala mata ngā rua ngā wala o whaale na tura ma le si o mianga i sa moa le ngā rua so whaata si ai ma le official porkalame o le si o mianga whaai tūlangi le Pasifika the Pacific Regional Environmental Program po le SPRIP ua whaola si ai se whaava se ngana whaanoa no tūlanga o i ele si o mianga i le tunu e rusa mare li poti ala sa mo observer o le poti volume nei e fa vaile lungo fa sengana mo muatu mai le afi sa lau ivis futolu lo afi male ono male lo afi futolu e fa nga ile fa va nga lu nga fa ilo ua ilo ai o le DPSIR e po le drivers pressures state impact and response e o po ina se to ilo nga mai o le tulanga le leo si o mianga o le tunu wa mai tau ina ele li poti tulanga au tu lima wa uli nai le swinga i sa mo o le fatu pro ia le o fe to wa fa yo le tunu e pe na tu ina le mamafa ya la o fa le na tura swinga o le tau e alfi le fa o popo le vela o le e ti ti o le ma volungo le swa sami ma le fatu pro ia o le fa wa fa le vela fa le na tura tu mai o ma fu ai lu i kau ile si o meanga o ne fa fi tau li uli ma te ina ile te o se a pianga o le si o meanga i vai ngai au fi ai swinga fa ngai no ele pe sui ingo le tau fa ngai no ala o fa telino la pisimo tota fa to anga ma fa salo wino in seti fala wa ta wa ye ula vai tom finga fa wow ai one fa le ton woli matai tai nai il fa solo fa wow fa le tonu i vai nga tau ile si o mianga sa bo e taro ta longa o le tamata alo no nga tonu le nei tu ala ka pia le flying Fijians wai sea nai as the level wa ia foi ele tua inga fata ia ia winga le tulango fata mo ele ona ka pi unia fit e au fi ai male ko tiki lava fai se la tu fatu ese marita alo le quarter final ma England ele ta sanga ri por langi le tu sanga tu wai tuluai ele tu tongi ela tu tongi sta polo misi ai le yoni ile fata le tulanga male tu male tama tu stala ile la ka pi le lominga le Daily Mail Nick Simon a whapaonia e nai as the level. E se le ngona umile tiro ai ile uni la kapia feiti. E winga le pule aino i tutau tupe mātunga lunga i le ola marui o tangata ta alo. O le tamata alo i tosu whatau sanga i sidi a marifaspu ta alonga o ia ofu ina ile ofu la kapia pa alo nā tanu. Ta ia longo i le lo minga e whapea. O se me masani toi lau tele ia whainga pi o i le tono le la kapia uni. A feiti. Wa peo se virase. Wa mo mia le kipiese. Mo le whaale le ia i o le la kapia. Fale na ia se level ile lo minga e la tu tele fala u tele ina le fa fita o mo ai wo le taimi
e whasa wai tua. Ma ia tua ia, ua mo mia le GPS o le virase master ni ai ona iai le lakpi uni. E pe ona iai whainga pio. Le puti ai le whaali e nai a sa level. O sa uni le ta aloma Englani, i le quarter final. Talu ai le polo misi atu i mea latu te maua, ma ponesi ai le wha tinoa. O ia sa wha maa poina le talanoa nga matama o le awe talanoa ai ne polo misi, ma la tau longo i lole uni laka pi. I le aso, i o atu ai, wa maua latu tongi ale ai, i le ka alo. Ma maua ai loa latu tongi na sa tofi, a ulu mana ai le talonga ma Englani, se tūlanga pero sa i ta uai sa aveste ai, le latu taula inga le talonga. E ele manatu na ese level, e ma fai effetti ona manu manu, e po rolangi e pitai. E mo mia le uni laka pi le fai ona mele lei mo e la tou. Ai ore tai au nei, sa tari ai le uni laka pi a fiti nei tua inga matapa ai le tu inatu ni wha maoninga, o nei tua inga. Sa whaari ai le te fono mo le teminei le uni laka pi a fiti Peter Maisy. O wha no tele nei atu lunga sa fola sia na ese level, ai patino le i le onga tele o nei tua inga. Pasifika uri masangi la kapia sa le Pasifika. Wa fa wa la kapia le mara Pasifika ona fa o popo le malo se la tula ni luma se ni le po le wa pisa Australia pone fa mo se. O le tamar sanga super kapia le tau sang po. O le tama ta alo po se la tols fulu kilo kala mara mafa se la wi vono centimeter le maulunga. Fitu ta alo ngo ta alo i mo le wallabies. Ilan ta alo ngo mo le tamar sanga ri po le rolangi o tau sang tu wai. O le tau le lusul fitu sanga sa whanau mo lani me pone pe ona whiriwhiri ali ka marasanga super like a pile au le Melbourne Rebels le wa whata apene i le ruafe mare valu. Ta whaari ai e wha mausiri wa matua e wha pia fiaina le awa no e wha soaino na mana malama mane moana Pasifika mi sei le au ina mai fo yo se mea mai tamatale ni le au. E mai se le whaia o ngai a wha longo tana umanga. Ari e le whaia o ngai wha ululu ale moana Pasifika i a wha longo o wha mausiri o se tamatalo power tele ma ole ai au ina mai le fa tau kino manona mana malama ma ti fa malo si ai lana lei nei luma ya you lai sa fa ia le mona Pasifika saining mau ai tele sai ni alo le kapteni na lango ya male tamata alu lusa le All Blacks ari severe ma le la tamai nei sai ni le numero se fulu Jackson Garden Bishop ya ma se tamata alo le kapitolo naki o fa sa nei moriva vai aso le ta alo i talo lona tu io se ta morisi au le temo fa solo fa kalo fanga. You know, mai ale ta longa au no mo mua kalapu le malale Yarrow Stadium. O le tamata alo le kalapu le Spotswood United. Sa ia tu ia le tamata alo le kalapu le Coastal Rugby. E pona au ina toa i ta vale le mai tana na ke fai ese siaki. Muliane te tala tua mai se vesi ya uni. Yo tala na nei tula. Ya ile nganga malu o sai ma le lofa i ta uma. Fa mole ma tausi le iane fa nau. Soi foia. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo.
Se whakamali nao le lao so bandi le divang o lao oli ma le pese whai mai e osoa e pea le la. O le asau silisila antu le la i le ne ia woli e ma le rifo ia so lulu. E oi whawhetai ia ua tātou wa ia le solo mai o le la. Wa tau maua i sina ma whana. E ma se i ave ia tātou tanga me fwoi le e whaatau tau i whafoi. E pā le savili ma le la e le umia e tau maua sina ma tu. Ioe, a mangoa tuaila i se taimi o le awoli nei, po le fia nani. Ia ua makua maua fo i le dan wha asau ngā seleni. E pe o na iai le nei a vaitau o le tausang. Ua matua o vahale tautau le soifuanga. Mo le antulanga ngā whaaptai le sunga ia se uli malau leifi moa tātou tala. E pe o le whaafonga i ama e mai moa iai. Le rivaenga o le aso maualo na toi au nātu
I le tulai lua pe afina MC le tau le tasi I le awa le nei. Ma malawan tu le tina ia kisa so le whaima le ainga o le mafuta mai nai takapuna I le divai o le awa uli. Ia langa tu lewa malawan tu elu so ia tiano le lofi. So anga ia le whainga luenga taus tamaiti. Ia e le I whaianto a tamaiti. Ia e te halu I o. Alu I. Aluange I ole. Ia na whaianto a ilanto. Ia alu pea o ia alu whainga luenga. Ia ma wente alu te whamalulu te mai ai. Te mai a Solomona Lesi whaatala whātu I nai Australia. Ia masano au so spito nua Australia le mafuta mai le ni vaingo le. Ua tui nanto e se tasi o tanganta tusiata. Ia le fuafuanga e ono whaia isi a wala lau papa. I le vālea o le siti. Maleanga I antu lea I North Shore. Whamei o lea wala lau papa lea e tusalona tau. Male lua tasi male 5 biliona tala. Ina ua te ena I le li I polenu o au kilani nei. Ia se fuafuanga le whainga malo ua tuana I atu. E toi whaia se si tano. E pei o le tano lea I Fairfo I Waterview tano. E pei o le to tele tatou. O naiti ngana va I antu fo I lele matusi mai lunga I sale alu I lesi lane. Ia nai pulea oi a umale o ngā tonu alu I autafa alu I lesi autafa. Ia ma tautuana na o le valus 10 kilomita I le itulana sao tonu o le tano. O na fo I manino le tala na e whaimai. E wha aula mōli o lau ta vale. E isa le tā ua o le usta I o meni o tula fono I lunga o le awa le tele. A wai te sasi eiloa. Mua maua lau sala. Lua e tea whaina tu waipe a so o lau ta vale si ta vale. E tanto toi fui e tu le wala lau papale. Whaimai. E tau whai tia ai. Ia le tele pea o ta vale. O lo o wha o ngā ina. Ia lunga o le Harbour Bridge. E peo le iai le Timberlake. O te leiloa ia I tanto nei au kilani saute. Pe e lanta mai se taimina e toi sopo I aile si tu o le Harbour Bridge. Ua e a sia tu lunga I o I pito nu ulai pe o na iai ia I nai Takapuna, ia o Devonport, ia whaasolonti nai Albany, aluantu I nai Silverdale, ma e o tu nai Orewa. Nei te wai whapea oia, soli, le o ngi usila a koa le I nei au kilani saute, ma au kilani tūtu tonu, ia ma whafola I titi au tō au kilani saute nei. E le aise me whapena oia. A ngai o tulunga I oi Albany, whaasolo tu ile isi pitonu uiana au ta ue peo le Silverdale, ma I nai Orewa. Le aluantu tau atu ilunga I oi Long Bay. O le matua I tele o le molumea o le whalefo. Ma le to tele o tangata. O la wana fo I lunga I o. Ioi. Misana o le to tele o le vaenga na tanto. O la uso solo I lunga I o e le whaia ni wha la vlave fo I lele a tanto I lunga I o. Ai o le winga o la utala. A whai o le to tele I o tangata. O le sopo I a mai lunga o le awala papa le ai le aso ma le fo I aso. Ia e mantua e le ngata I le slow I o le traffic. Ai wha pia fo. Ia ona a whaina tu wai fo I lele ma le awala papa. Ia wai le wha pia fo toa umanafi. Fo I si lewa talu ona fo si ala awala papa lo I le temi nei. Ia a o fo I la na la vesta avale pe fo I fo tu linga tangata ma le mtanga luengo leo. E makwa I poloka ia le awala na. E mo I ola I le awala le kolosi entui o I au kilani sifu. Alu I fo I le tau I fo I nai Albany. Peita, e le taitai, ona mawhaia, ona tau wha ai titi ai, ia le to tele o le malo le tunu olo o sopo ia lunga o le tanto a wala papale I le teimile dei. O le talala le dai pe ona ta ua mai le dei vaenga o le a woli whaimai, e ono lein, ia pe ono ia teitolu I le tu, ia o le teitolu lana, e lua e wha o ngā ina mo I tanto ia whewa I pe tawani. Tasi e whaonga ina le public transport pe whaonga ina le ai a tātou basi. Ia, o le tau e pe ona tā ua mai ai. Ia, e lua tesi ma le 5 biliona tala. Pe tusalona mamau, mai le awala lau papa lea o lau iei le temilini. Ma le 5 se lau mita. I le anta lau te wawa ai antua I lunga I. Tusai sau le awala lau papa. O na oso lea fo I lele I au tafa. O le awala lau papolo iei le temilini. Ia,
o le fai mai e i tusa a e aluan tui nei au ki lani saute. E o so la wala no papa fau i le tūta wang vale. A e sau mai lungai o i North Shore. E o so le awala no papa na i lau i tūta mantau. Ia, mai o wha maunga i pe o nau whai tawa tuai lungai. Ia, o le tūlanga i pe o na iai. Ia, ua tauli mai na nei le li pule nu. Ua i pe o nau whai antu stimi o sola. Matua i te e lawa le pule nu au ki lana. I le fausia leo seisi tanu. E pei o na fua ia i le whainga malo ua tuana i antu. Ea mai whampea mai. E ono sefe ai. Ia le ono fululua miliona. Ma le 5 kilomita. Ia anto aila ma le whai titia. O le kasa o na fwile leo le carbon dioxide. Ia le kasa le sau i fafu. Ia mai mafa o tātu ta vale. Ia. Ka ilo iei. Elena al pawaina o le awala lau papale whampea mai. E ono fausia. Ia pia whampea na e ioina. Ele pule ngā nua au kilani. Au mai e malefisoswani. Ia alamata ngā luenga o whemaranga inga. Eoi. Wha mai o le fuafua ina o le awala lau papalering. A whaapea e pāsia ma tua tu ia ile whaatana ngā whailele e a mata ile ngā luenga. O le umi e fausi ai. Pe tusa lea. Male se fulu tausanga. Whaata ingala. Eoi. Ia whaapea la o le a whaia whaatalandoanga ai a mata tu ile tausanga fo. O lono winga. Lua fe luon. Tauna mai ai le lua fe luas tolus fulmareon. Ia whaapea whailele umina whaatalandoa le mtaupulea. O lono winga. Tu mo sexy fantausanga. A mata le lua fe tolus ful. Lungo winga kaunga o kule lua fe fast food. Ua mai. Ia mana tō whila o i tau a mene e fausi o awala papa. Lua te sima le 5 piliona le e le temine. O le umia lau na tu. Ia o le anu fuinga i lunga o le tak. Lungo winga a lua te sima le 5 piliona le temine. Umina tu. E lope o ti iwo walakaraka kulawa i lunga le 3 piliona ta la. O le whai titia. Le fa i o ta vale e uia le awala lau papolo i le temile. Ia anto aila. Ia male tau lele awale tau fa iti tia le poloko le wat. Ia tailo i wa tailo ai fe lo foi le manu le tru. O lo fa pele o na uma wai i lunga ina. E North Shore. Ia i se ko so la mauri maka ko fa le so mai le longi. O ki so la mau ki le fo. Ia le foi fe lo no i le tu ia wanga i antu fa fo antu au kila. Le nga bo fa i la mo sta mata. O to tonu au kila ni. Ele nganta i me tau fali. Ioi, o le laki il temini o le tau velo lo mai le interest rate. E pe ona tau fia i e lea fon. E le fale tupitu tono o New Zealand. Ia le tanto official cash rate pe o le yele temini. Ia fio lolo fo i fale tupe ia o wha bawina i lalo. Mo sina tei. A lanto interest rates. Ia en tanto te le mailoa. Po o a fele la koe sa waianga ilunga. Masano le aluang yanga ilunga, e alua kware no peke ia, sko ingo mose uka wo ia ile ka ko interest rates, pe ato yanga ilunga, ise taimi e le o toi mama. Ya, e na una longo atu lava oi. O mena o lo tutupu, i to tonu, o le tanto wa aine yo au kilan. Ya o e whianga yei mga alwenga, tiutia me whaiva lo filima, e oi. Ya o le ayanga iluma tanto, ya. E le leile me leo le swinga. Ai whainga tai o na talia. A tanto open-minded la, ia pe te tala i tua, te tala la i titi tua lau, wha tō wha la inga. Ia o na whainga o fia leo na e malamalama. Ai a wha pe fo i lele, na o paua leo na mele ke fia malamalama. O lona winga, na o le paua na o lo malamalama i te maua. Ai a tala la i titi alanga i tua. A tonu, ia e te sila fia ai, ele ai le nga o le paua leo na awala. E mawhai ei o na, whaia se ngai oi. Ia pe whaatuina se pou o se pā. Ioi, a tonu i ele stangantai, vawea kuranga aikia. Ili whaakuinga o le pou o le pā. Ai le ngā le paua ngā o le silafia. Nai teilo. Ia o se whaatita inga pupuna. Ua whale i tu lantas.
Ele ai se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga ale soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga i tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai au i le lima i le afiafi. Lo soifua maloloina o lo iou lava a ao. Porkala me fauta soifua maloloina o le amatalia i le aso whao me i le valu i le fiafi se ia pa ia le tula iwa i le po. Awinatu ia te oe whalalonga masani a le Pediatric Doctors ma le Pediatric Community Trust fantasia ma le Radio Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ua te tala le la fau o le Deals Direct i le aso tofi aso lua se fulu iwa o kuso i le tuatusi limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi telo o loa. Vala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Ta tala fitu aso mai le iwa taiao i le fitu la fiafi i le limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le tatu pol kalame la retole ola ile nei fiaso o te fafilo il tatu tunu ma nor soifua manuia o le luar konito momua al fai upo iva e fapea a o imato sai o mato loto le manatu o le aoti ina ne i o mato fatu tua ia te imato a ia fatu tua ile tua na te toe fatu wina e woti o le upo mo le aso le nei fapea e mawhai o na laweai le tua ia te oe. O le fisili mo oe le aso le nei, o a mailo o langa, malau fo langa le nei taimi o le tausanga, o e whea ngai ma se whaafita uli, ua e le iloa po le a le mea o le awhai, ma ua atonu ua e manatu I fo, ua ngata ai lo o langa I, ua le aiso wha moe moe, ua e malie ato foi, e te vai, wa e malie give up, wa e vai I tau mawhai, you are tired of trying, wa e makua vai I kau mawhai, wa umalo kau mawhai, I lo mawhau, e pea wa le aise wha moe moe, wa e o iai. A whai o tu e ngā langona lea, wa e o iai le taimi le nei, lona winga, o le mea kongwa o tupu ia te oe, ua te tala atu lo o langa, I o sa whainga satani. Awa asu e se mea e mana o satani e ke o iai. E mana o e te o ni langona whapena. Langona fo I e we manatu I fo ua uma oe. Wale ai so wha moe moe. E mana o e te manatu I fo e le I wha maa ngalo ina oe e le tua I se mea leanga sa e whai. E mana o ina ia e whape I fo ua e whafo ma le whina ngalo le tua ua uma I ngā oe.
ia e nga foi e ki fa au mai ma fa nga foi te o pe fa pe atu te o la ngona mai satani e le ko fia le tu te o ule ai so fa moi awa ule ko lo fa le tu te o wa tele lo le stai give up lo ule ai so fa moi ole mela le atu wa uma oe ma le aso ataya wa manga kuifo ole aso le ngai umai lo fa moi wa ele ko fia nga I luma fa pena la ngona no ya paulo malana au malanga ina ua yai la to fa nga malanga fo ia fa tu ingo e kalesia tele o taimi na fa ina ila to tau ai le ye ma tuli tangata fasi tangata sasa tangata wisi kai mi wale ai se fa moi ai fa mai tala paulo sa matu manatu ole a oti I matou wale ai se fa moi al kila mana ya ai fa mai la loi fola tala peitai ole ava no lea na matu fa tu ai ile tua okay lola le ki le sona tau ole tau o mene yo fa fita uli onga Winga fafika uli fo ka ua tangata o fafu li fo le olanga o le ai iso fa moi o le ta u fafita uli onga fa pena e te no ai no limit you know onisi taimi e le me fainga fa lango ile tua pe a fa be o la vai lo fa moi se fafika uli me fainga e solving se me fai o nga enga lue ina I lo lava malosi ma lo lava lo ai a o mai lo fa fita uli onga o fa fuli fa o le olanga o e manatu I fo ua umalo marosi kilo o le avanol na e te fa lango ai I le tua fe mai la apostol ua matu manatu o le a oti I matou ai ke ua e fe mai ai o le avanol lea na matu fa lango ai I le tua so mo oi foi la solanei a fai o e ui se me sili na fai ngata se lu tau malosi wale ai so fa moi o te fa manatu ia te oe o le avanoa mawalunga melena e te fa lango ai le tua that is an opportunity to trust God o le avanoa mawalunga e te vava ai le tua me fa peifo le tua wa umalo fa moi wale ai so malosi o te tepa taula ia te oe fe so ani mai le tua o taimi ngata ilo matu malosi o le avanoa lea matou te whaalango atu ai ia te oe. So se tasi o a whaatia o le ai se wha moe. Ia wha manatu o le avanoa e wawa ai atu ai ma wala au ia te oe mō lona whaolatanga. Whawhitai Yesu. Amen.
yes, I stand in awe of you. I bow in worship at your feet. I stand in awe of you. How can I explain your love, your peace, and your grace? Words alone cannot express the language of my heart for you. Master planner, Lord of all, marvelously faithful and true. Marvelously faithful and true. Etonu mafa'amaoni oe. Etonu mafa'amaoni oe. Etonu mafa'amaoni lava oe. So for Malina on the Peace Chapel, the Divine only in all of you, Matoti, Oi, Toluan, Toile, Polgalamina, Ole, Ari, Toliola, Evapti, Tulsungal, Fifi, Auya, Lafa, the Copa, Mole, Polgalami, Illy for Ivine, Ole, Woli, Pion, without Tulea, Wale, Datu, Savlinga, Ilola, Falanga, Mose, Fapoponga, Masani, Letami, Pimi Love Fat Benela, Swan, how. Toi sfulima minuto ntano ling tulai lua ntane lua toi ewanantu tatu tala I vai whanua e peone whaafunga jia ya se yuli I le tau le tasi la wolidei. Beta Drive Doctors I le tau longa whaatau I mangele whaapea manrua mo le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID sfuluiva mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu Pala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele, I taftafane o McDonald. A manrewa, I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. A umaloa ona piki tamatia onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tulituli matangau. Ea o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tulituli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O le A1A Tree Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na latu te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Talo fasa mo se watinu pele. Ua tala ina nei la matau fale oloa o le leata I lai Super Red I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Mo lo fonga tau mafa, ua maua nei le matau talo fiti I le ono tala aiva iwa le kilo, talo Samoa I le 5 tala aiva iwa le kilo, fai mata I le 2 tala 5 sene le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le olua fitu, lua 5, valu fitu, 027-777-2587. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Lewa jois full tono minuti le July e lua I le ria woli. Malo join le jomaya fa tanya musamala ingale ma jomidai melepone yo. Mo tuai li ia talonga le afu la kapilik.
e se le sa wa mele pone po le storm le sa wai I le nei fo I tausanga Tony a wa mtai le mau to mai le anga to muli Bernie wa ile wa po wa moari Bernie o li se leo tātou wha linga po wha silanga mai no wa fianga fa pe fo I mafutanga ma ainga o tonu mai le ofisa o le Radio Samoa mo lo si la fia o le tātou wha linga mo mua mai le team No Excuse Zumba Talofa Samoa ma le tuala tātou Zumba le team No Excuse e whai e stofi taitasi pe o le masiniai I le Otara Music Art Center e le taulanga whaatau I Otara I le afo leono I le fiafi e le insa tutongi o le rei Zumba su mai tātou fia ma wha malo si tino whaatasi a wale a lo soifua malo loina e maua le tātou team No Excuse I nā I leono pa se lau a Leander Crescent I nā I Otara o le tusi o le vau filifili ma le songa. A wure ngalo sau lo minga o le tusi o le songa va tasi e ma le lo minga o le vau filifili e maua I whaalopenga o Samoa I sisifo tutuila mamanua o nisi o talatu o Samoa o alanga upu e le ngantoi lea e o matawhaioi ala matai le whainga o whaala vrave pei o whaai puiponga o maliu o leo siu singa o ainga Vesila whainga o Paulo o sii whaaloalo whaalangingo e kālesia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga e na o le afo. Fitu se fulu tāla ia lona dau I oe. Se leni mama tau tusi ma oe ia o na ia lua leo oe e whai ai ia laua I oe. Whaasa moa ngawa e sila fia ia ma e loa. O le sivaenga le taui I te maua I le ofisa o le tātou ala leo le Radio Samoa I le tolu pā tolu ono Humboldt Avenue Marukau pētanga iane I lunga o le shopradiossamoa.co.nz shopradiossamoa.co.nz ia e whai mai eisau oka tusa lava pēte alala tono au kilani ia e whaisi mauma ese piore I tātou nei au kilani sifo po ngā whea lava e mawhai o na lafo atu lau tusi ia ai au mai momorka ko se lengi ngā lafo koila ia lea o le whaalinga mai lea whianga o Mahangiangi e toi whaasilsila atu malanganga whaanoalo I alo matamba whanau uma lea whianga o Mahangiangi o lo lalama papa au I ni usila nei o le antoi whaia le tātou whilo inga I le aso lusfulua o September o le aso sa lea I le Julai 5 I le fiafi e toi taladoina ai ma wha mautu tāperanga mo le wha moe ua tonu e wha taunuina I le aso lua se fulu valu o September lua awhe lua wha e whaiele whilo inga I le tuatusi o le valu Awa Street o Otahu I le Otahu Rugby Club Hall e tāua telelo awa I mai I le nei whilo inga monisi wha amtalanga wha apsota I mai ia le olua tasi lua o no tolu lua o Olua tasi lua o no tolu lua o po le olua tasi lua valufitu o lua. Olua tasi lua valufitu o lua. Whaaptaiolo o malefa aloa lo tele. Ea o le whaalinga nā mai le whiango Mahangiangi. Whaalinga mai le mawtanga sawa inaia pe se whea manaya le lua a inga whealofani. I le awa ma le whaaloalo e whaasilsila antuai I suli uma o le mawtanga sawi inaia pe se whea manaya le lua a inga whealofani I santu I antua I savai. Mo suli uma o loo au maui so se tua o te aronei. O le a whaia le tātou mawtanga I le aso lua se fulu ma le tasi o September e pei ona atowhaina. Ia o le tuatusi o le tolu A Wairere Avenue Mount Albert ia po le Senior Citizens Hall I le awhatonu o le tulai se fululua I le awauli po le afol se fululua maai. Mana tua mai lau la fonga masani tātou whailo I ai lea so ato whaina pa avitai o lo seinia e le taitei fono ma le lau. Whaalinga o le suafa tangitangi a pua la wai leo o sale santele whale a lili a fioanga au fiai o lufi fasi to uta sa poe ma tātufu malotofanga.
E tia ia I langi tapu au pa ia ma malu Samoa a wai tu mau pea o I le wha vavau. Ai wha sino tonu le rei wha alinga I suli ma feoi. Tau I le sua whantangitangi a pua I sale santele I whale a lili. O lo alana ma papa au I au kilani nei. Ma so se no fuanga. E talo antu ma le wha alo anu lava. E fia mau se tanto maftanga I le asto na nei a solus funtasi o se tema. I le intulai 5 I le fiafi. E whaia le I le tuantusi o le 5A Cape Road I Mangele o le amadino ma malama antili I le aunga ma le wha moe moe o le nei whailoa inga. Moni se wha mtalanga, wha apsotai le olua tasi tonu valu 5 I valua. Olua tasi tonu valu 5 I valua. Po le o iwa, lua tasi wha, iwa ono fitu tasi. O iwa, lua tasi wha, iwa ono fitu tasi mo tangitangi a pua. Na taiolo seinia, e sa vea ma ta afa, tangitangi a pua wha tai, ma tangitangi a pua wha fau. Whaalinga mai le tumalo le whanga ma whale a se la. E wala wantu ma le whaalon tele, I le paia ma le mamanu o le tātou I tumalo I ona I tū te tele. O le awhia le tātou whilo inga I le astona I nei I le sefulu I le tai au I le whale inga o pinati o tahu. E iai se mata amuta hua lava e fia whilo iai le tātou I tumalo. E mo mia lo o tau waa poto mai. Sua whaia o le tātou komiti mai pito whanua o le tātou I tumalo. Monisi whaamtalanga, whaafsotai le telefoni o le olua tasi, olua ono, fitu o iwa wha. Olua tasi, olua ono, fitu o iwa wha. Whaamtaiolo sainia le rei wha silsilanga, e whina mose, moe maunga se fululima, le ai titi malu tu sani, malai silia tu au pepe, ma vai malemalo le au pepe. Male tātou whaalinga muli mai le musika moana. Aure ngalo le tauvanga au whaipese le Pasifika, le musika moana I le astone nei, I le Dewdrop Center I Manukau. Alo maua pele a vroe whaantawela u tike di lunga lo penga ta whailangi a le Event Finder. E whaapea tike te whaatau I le whai tutoa I le aso toa nai. A matala tauvanga I le tulai se fululua I le awoli, a nga I le wha I le awhiafi. Tala whai toa mai le afol se fulu tasi I le taiau. Su mai malo a inga au mai maua e mai moa I le mātango fie. O tāpenanga au whaipese ese o le Pasifika. Morisi whaamtalanga, tanga iane I lunga ole upenga ta whailangi ole musikamoana.com musikamoana.com. E o nisi dao tātou whailinga lau tauru mai leo fisa o le Radio Samoa I le ringvaing o le aso ina ua se anto le teimi toi tolu minute. E o na tā leo le tu la e lua ma lunu antu pa whai eise ngangana ua le tala whiunga. Ia po le whaaleunga fo I o se swafa. Ia o se whaupunga I a tātou wha silsilanga o le tu o lalo. Wha mole tātou I e tu sia mai a tātou wha silsilanga. Tu I ai male koma, a tu ai male wha mamafa. Ioi, a tu I ai vaenga na. Leo na whai ngofia leo le tātou ngaruenga. Whai wha tasi tale lua o tala I vai whanua mai a se yuli. Radio Samoa tasi mai batolu. Radio Samoa. Tasi mai batolu.
tali ya te ia o io fi fata si pe mai ilo unia nga fi maua se ma futanga anale ailo alofa semanu o tele ola ilo unea nana firma wa se ma futanga anale Video tele tale o leng tulai lo le siu fonga mali o le sunga ya puni pole fianga ya pese dai le ding ya wo bia si fu ya le kakang yo ronga yo si fu fo e kai pe fu ya le manga ga yo aka le tofa ya so alo yo na lo ko vo ile le file manga nga le punga ka le fa mai sa mo sa le mo ta tu tala i fa do mai sa ya si yuli mo la le fi ile ding fo ya wo li o le solo Mano le tutua funa moa ia whaatalo whaatu fo i le mamano le tino i le nei tula uli tala mo le nei fo i a wafu lau whaafunga mai tala tumua. Wharinga i kala este te whaamana tua e lima so tausanga le Dawn Rates ma le whaatu e senga. Whaatu upla ia le whaitoa wha i Samoa wa tuua i aile mamafa i ala o whaare natura. Ta longa seine le moana Pasifika le pou malosi a le Wallabies. Whafoma ia e whalau telina o nei tala. O se whaaringa i ka leiste te whaamana tua e lima sutau sanga te rumai o na amtaina le vai teime o swainga i wawea o leo leo i ainga Pasifika le pia nei leo le Dawn Rates. Ma le tolu tau sanga te rumai le whaatua i se ngā le malo. Ai o se tasa tanga te whaari ata o i whaalia e tele lava se ngā lua ngai ao ona whaia. Tio saia tuala mali saia whaatino o se porokalame whaamatala tala po le documentary. Mo le whaalinga a le Piper Gallery o i loai o le lotonga tasi o tingata. O lo whaata mo ina le whaarapa mutonga ali tangata moana trust. La ia whaali ai, ele i aise tō awhia ngai kala estete mo tangata Pasifika e whaai longa i le whaato e senga. O le tamao tuala mali ia a mosa sa ia taina se lau mo le whaalinga ma se sini au tū o le whaavaina lea. O se mea iai sona wha moe moenga. O lo whaari ai ia tuala mali i ma penchi timu. O la tūri mātu le tārsanga i pāre mene e tāpā i se whaato e senga. Ma whaatino i nai loa le tamaitai pāre mia mo Jacinda Ardern ia lea whaato e senga i le roa whemare le futasi. Ai ui lea ua whailo nei e o lava fo i le mai ai o le whaato e senga. Ai sa whaau lava i o swainga i wawea o suyo mtanga luenga o whemaranga inga a New Zealand. O ainga Pasifika o lo whaau na taula ia i ne o swainga ai o le vaenga tele lava o ainga a sia. Ma whaari ai tuala mali i ante ia o se mea i lei fo i lava. Ma e tele tangata o iairo lato wha moe moenga. O le iairo se awala i le mawai o no whamau. Whaavai lunga se whaalinga o la ngona sa whai ele teimur whaato e senga. Sa whaari ai tuala mali. O le valusi malini ma pasene o tangata Pasifika New Zealand e malamalama i le winga o le whaato e senga. Ai ono si malini o pasene o tangata Pasifika sa latu talia lea whaato e senga. O whaari e tau tua so i kua maroloina Māori. O se fianga tele o le whaamai o le syphilis. E iei pepe Māori ma le Pasifika tuluai. Le e se saonga le mui tu whaanga no. Ma le lenga whatio tongi o tau tua au tua soi fua maroloina ili ne tano. O le whaatula ngana o le whaamai o si tia ma pita sili atu o na fiai Māori ma le Pasifika. O le syphilis o se whaamai e whaabea ia i te usua inga whaungali. I le whitu tau sanga ua mabai. Sa liputia i le no whaanga o suenga o sti o mianga ma scientist a scientisi. The Institute of Environmental Science and Research, ia po isa ro, ia le tolsi mana limo mata upu, sa afia o lato titin sa ele syphilis. E pe ona pasi atua ili tamai titi pepe e tawa latu ili tina. O le tolsi mana lua o ne mata upu, o Māori, a po tina Pasifika. O i unga i erefe pasia i o le wha mai e tunga tele. Mai wha au na mafua i le whano le oro pepe, ai le whano mai. Vawe whano o se pepe, fou, whanau e matua i mamai ai. O le whaala para putonga ale da ngā mai a trust.
e lango mo ni tau tu silio na lelei mo tina whaatosanga mo Māori ma le pule au ia Tamara Karu. Ua tusi ni fautuanga mo le whae ki tio a whianga le syphilis i tangata Māori ma le Pasifika. Ma le awhia o tangata Māori ma le Pasifika i whae unga whai. I ngā sisenga o tau tuo soi fō Māro loina i le mautino ai o nei tau tua i tārawhia ngai ma tūlanga o tūmanga nuu ma ia whasil sili. I le luawesi ma le valu sa whae loa le polisi o whaatosanga ni sila. I le 5% o whaatosanga i Aotearoa o mai tau ino Māori ma le 10% o Pasifika. Ai le luawe ma le rufutasi. E la iti tiare ma le 10% o whaatosanga sa mai tau ino Māori. Ai la iti tiare ma le 2% o Pasifika. O le tausanga lava fo i lea sa au poina i le malo le 1 miliona tala o whaatupenga. Mo le isi whaatausanga. E si tiare numero le whirlinga o tamaiti e hao oina ni whaatausanga. O le sa ia whaatapito e leo le kengi te uilaspi so li tula fono le Common Channel. O le a lea iai mase apianga tele e iai ni whātua ingo whala o whasaina. E piona lapata ia istanga so e whapito e kengi. E toi tiki lava o sui uma o rea kengi o fte ia inei mamurianga mai tautu sanga o so e ngā leo. O whaamatalanga fōu e winga i le so e ngā sa whaamatuina i leo i le asona nafi. O whaai loa i po ina sa ilia e kengi i ni tupe. Ina ia whai ai whaati te inga wha militeri por whaati fita au na sui. E se tangata e whai e tole ninga whaati fita. Sa awina mai le tunu, sa awina mai te tono le tunu. O le iwa sumale lua sui umo le kengi se i vanga na alto sumaltasi. O whitea ia nei mamorianga. I le mai ai o suenga sta amteina i le wafe ma le rufutasi. O lo tua ia le Common Channel i le whaati noa le whera o ia whasol tula fono tupe. Whauru whale ina mai o whala au whasaina. E mai se le whai ni whaati te inga whaati fita mo nisi o lato sui. O le folfolanga e muni mai le sai se o sui te te umo le la o le kengi kalai stete i le masinto wai. O le riso e sue whapito i kengi le University of Canterbury, Gerald Gilbert, tai whalia. O le sailinga o tā o tele, a wa o tele se awhianga o iai i le kulupu i kalai stete. O le tai ulo whaatinongo mā te tuungo whaala o whasaina i le University of Massey, Chris Wilkins, o i tāua, o ne sa e sainga, wa awina toi se awe i tāua, a pitai, wa whaalia Gilbert. O le alai tiki lava se awhianga e iai whaatoa ingo whaala o whasaina. Ma ia tāua ai, e le o awhi ai le mana o mia tele o whaala o whasaina, o luna winga, o le a iai isi vaenga, i se palia, le whaatawina. O ni ata video te malolo o mori so tanga masio so enga fasio tangata o tuina lungo ala fasala la o YouTube. O lo fari ai le te malo o pese foringa mai o pese fa ke risiano. O le so enga le te malo e mafo mai le tino sta mai tai sa mo de tono sta pepa. O pe nga te falo ka hapa i o kilani. O to enga le tino le te mai tai de tono le tanga pepa sa sisinai. E se o fe fangota as te malo. Ta whangota i le vaenga ngā te whale lisi tuora la papa i North Shore, ia mati. O Gaizio Liu e tosu whitau sanga, ma lanwe si ao e tosu marono, ta sai seia ia i ulai, ina o tau whiar malai vale leo kirani. Ma o tofu nei mamorianga i whai o ni whainga leba malu, i se tino maliu. O le whaasino manga i le mawhine o maliu o stamai tai saina, e piona i elke tulunga e leo, i le tolspuru i whaasino sanga e kino lai titi. E o mai lava le te mine o se mea lilo, a o whao pēsi o suenga whasi o tangata leo. Ta whaia si o suenga leo mo sumale luo aso i te whale o riwa, i se o tanga mane mata opu. O lo tau whai te ena ele to o lua i nei mori a whasanga i a ila ua, ma o tau whai te tala nei tua i lalo o tutunga. A tanu mai na se tofi, o ni ata video i lalo le ngoa Gaiziao o liu, o tu winde lungo le YouTube, o ni ulua i peso whale a nganga sa tu sia mausuina, i ringa ngana Mandarin. E pēna liputi ai, o pese whata tau ile, whaolatanga, le atua, ma Yesu. E se tasi o te video lo vai ai e Gaiziao liu, o ofu se suki. Ma usuina le pese o whaingoina o le whaolatanga moni, real salvation. A o whealua i solo e no whanga tūmata whanga i o rewa. Ai ora te menei o stanga te whai musika e le mana e whailolo na ingosa e longa le Johnny Sela. O ia le isio le to luasfulo tanga te whai musika sa te tongi e liu. E tā ina ia pespesenga sa ia tustasia, i le tau mawhan whana o le luafe ma le luasfulu ma le luafe ma le lufotasi. Tā ia whaari ai e nao ni nai tūla sa tāro sanga i nai la tu e tāta ai wana i le whaikau masinga o pespesenga, ta i vai aso ma le whaitau se lau te lau i tūla, o le tā ino musika a le polo ke te liu. Ma ia tā wai, o le no whanga sa pu ai pese lo ngā te tonu au kilani, o le makua i whelesi lava,
tonga tā masini poeleo ma microphones. Ma se vaenga o tangata sa tongina e puaina i ata video o i lātou a o taina musika. O le li pote ala mata ngālue ngā wala o whaale nā tura ma le si o mianga i sa moa le ngālue so whaatasi ai ma le official porkala me le si o mianga whaai tūlangi le Pasifika, the Pacific Regional Environmental Program, po le SPREP, tua whola si ai se whaapase ngana whaanoa no tūlanga o iele si o mianga i le tunu. E tu se mare li poti ala sa mo observer, o le poti volumu nei, e whaavaile i lungo whaapase ngana mua muatu mai le awhi sa lau i sputolu, lua awhi ma le ono ma le lua awhi sputolu. E whao ngā i le whaavao ngā luenga whaailoilo, ua ilo ai o le DPSIR, i po le Drivers, Pressures, State, Impact, and Response. E o po ina isa toi loilonga mai aia, o le tūlanga le leo le si o mianga o le tunu. Wa mai tau ina le ripoti a tūlanga au tue lima, ua uli nai, le suinga i Samoa, o le whātu pula ia, leo le whaitau wa whai o le tunu, e pēna tu ina le mamafa i ala o whale nā tura. Suinga o le tau e awhi, le whao popo le vevela o le ea, te iti o le mawalunga o le swasami, ma le whātu pula ia o le whao au o whale wala ve whale nā tura, jiku pumai, ua mafu ai lui tau i le sio meanga. O ne whawhi tau li uli mataita ina i le tēto se a pianga, o le sio meanga, i vai ngai au fiai suinga le whao ngai no ele, pe sui ingo le tau, whao ngai no ala oa, whātitele no la pisi mo tauta, whātoanga ma le whāsala lawino inseti whala, wā. Ka waie ula vai tom whainga whao wau, ai o ne wha le tonu o li mataita inai, i le whāsolo solo le whao wau wha le tonu, i vai ngatau i le sio mianga o Samoa. E taro tā alonga, o le tamata alo ino ngā tonu le leina i tua lau laka pia le Flying Fijians, wai sea nei as the level. Wa ia whaiari tua inga e whate ia ia winga le tūlanga o whata moe, leo laka pi uni a fit. E au fiai ma le koe tiki lava whaia se lātu whatu ese marita alo le quarter final ma Englani le tāmana sanga ripo le rolangi le tau sanga tuluai. Tuluai, e le tutongi e lātu i tongi sa polomisi ai le yoni. I le whaatala tala noanga ma le tamatistala le laka pia le lominga le Daily Mail, Nick Simon, a whapaoni e nai as the level. E se le ngona umi le tiro ai i le yuni laka pia feiti. E winga le pule aino i tutau tupe mātunga lunga i le ola marui o tangata tā alo. O le tamata alo i tosu whātau sanga i sidia mare whāspu tā alonga o ia ofu ina i le ofu laka pia pae alo nā tunu. Tā ia longo i le lominga e whapea. O se me masani toi lau tele ia whainga pia o i tono le laka pia uni. A feiti, wa peo se virase, wa mo mia le GPS, mo le whaale le ia i o le laka pia. Whaale e nai a se levu i le lominga, e lātou tele e whālau tele ina le whawhitau ni mua, a wā le taimi, e whāsawa i tua. Ma ia tua ia, wa mo mia le GPS o le virase masa ni ai ona iai le laka pia uni, e peona iai whainga pio. Le puti ai le whaale e nai a se levu, wa sauni e le ta aloma Englani, i le quarter final. Talu ai le polo misi atu i mea lātou te maua, ma ponesi ai le wha tinoa. O ia sa wha maa poina le tala noanga matama o le awe tala noa ai ne polo misi, ma lātou longo i lole iuni laka pi. I le aso, i o ati ai, wa maua lātou tongi ale ai, i le ka alo. Ma maua ai loa lātou tongi na se tofi, a ulu mana ai le tālonga ma Englani, se tūlanga pero sa i tā uai sa aveste ai, le lātou taula inga le tālonga. E ia le manatio na i se levo, e ma whai e fiti o na manu maro i po le rolangi e pitai. E mo mia le iuni laka pi le whai anu mea le lei mo e lātou. Ai ore tai au nei, tā tari ai le iuni laka pia fiti nei tua inga ma tā pā ai le tu inatu ni wha maoninga o nei tua inga. Tā whaari ai le te whono mo le te minei le iuni laka pia fiti Peter Maisy. O wha no tele nei atu ngalunga sa whola sia nei as the level, ai patino le i le onga tele o nei tua inga. Pis whawhika uri māsangi laka pia sa le Pasifika. Ua whaawawa na laka pia le mara Pasifika o na whaao popo le malosi o le lātula i nei luma le saini o le pou o le wawa pisa Australia po ne whamausiri. O le tāmarasanga le supa laka pia le tausang pou. O lea tamata alo pou se lau tōru sfuru kilo kalama le mafa se lau i vono sentimita le maulunga. Fitu tālonga o tālo i mole wallabies. Ilan tālonga mole mune o le tāmarasanga ripo le rolangi o le tausang turuwai. O le tau le lusul fitu sanga sa whanau mo lani me le pone pe ona whiriwhiri ali tāmarasanga le supa laka pia le au le Melbourne Rebels. Le ua whaatapa nei i le ruafe ma le whalu. Tā whaari ai e whamausiri ua matua e whaapia fiaina le awa noa e whaastoaino na mana malama ma le moana Pasifika mi sei. Le au ina mai fo yo se mea mai tamatale ni ai le au. Ai mai se le whaia o ngai a whalongo tana umanga. Ari e le whaia o ngā whaululu a le moana Pasifika i a whalongo o whaamausiri o se tamatalo
pao tele ma ole ai au ina mai le fa te kino ma lona malama ma ti fa malo si ai lana lei nei luma ya you lai sa fa ia le mona pasika saining mau ai tele sai ni alo ka teni lango ya ma le tamata alu lusa le Blacks ari severe ma le la tamai nei sai ni le no Merciful Jackson Garden Bishop. Ia ma se tamata alo ka Peter Naki o fa sa nei moriva vai aso le ta alo i talo lona tu io se ta morisi au le te mo fa solo fa ka fanga. You know, my alita longa au no mua kalapu le malali Yarrow Stadium. O le tamata alo le kalapu le Spotswood United. Sa ia tu ia le tamata alo le kalapu le Coastal Rugby. E pena au ina toa i le ta avale le fale mai tana ke fai esi siaki. Muliane, te tala i tua mai se le vesi ia iuni. Ia tala nao nei tula. Ia i le nganga malu o le sai ma le lofa i tanta uma. Fa mole ma tausi le iane whanau. Soi fuia. Talo falava lau tala nei o le tau mo le so ma le aso atai au. Winga le tau mo le so e iai nai ti mo ta ulu fa asolo ina faiti tianga i atu le afiafi. E angi malosi mai sa vili mai le tu sau te sisifo, mai angi malie mai le sau i le afiafi ana nei. O le bevela lo fa mawina e se fulu lima tikeri, ma le malu lua se fulu tasi tikeri. O le angoto le la i le afiafi ana nei le se fulu lima minute te ai le tu lai ono. Mo le aso atai au i ei me to uluai nei timu, ma o le alangi le lei le tauanga i atu i le afiafi. E angi mai sa vili mai le tu sisifo le atunu, mai whaatupula ia lo na malosi se teime o le awa uli ma le afiafi. O le bevela mo le aso atai au lo fa mawina se fulu valu tikeri, ma le malulu e se fulu tolu tikeri. O le aosoa e le la i le toi tos fulu ono minute le tu lai fitu, ma o le angoto i le se fulu ono minute te ai le tu lai ono i le afiafi atai au. O lau tala le nao le tau mo le so ma le aso atai au. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Atamai, le foi la uma ai, a ole aso.
mai kuna mai pe mai mani lo fa na fai fa asin oli atu o foga daya biti ayuri le o no sa mai na tan ilang alo yung fiber o tendofo matapuai lan matalan siya yung umatan ako le fiber to ilalo masiyasi Kele mana ate na populonga Kaya setasi may lafa iyai Awane fefe fai mai sama natu Ua e fuli tua maya Tatu ui natu ai e alu Te tau nuku ngayo au mana onga Ule pea oi lau sao le tonga Pai yoalo nei mafatia Ise ua fai oe madia Ola lato fa Italia Tatangi mai lava ia mo meo o ngoko le piango fui lele ia ma le fatio le pesile. Ia pita te lango nai fui lele pi wa tau mato le tala ino no tanga le mea ele o le polonga e pone ai. Ai te sila fia. O se teimio la uli nei. Ia o te fia i lopo le ale wingo le pesile. Ai lele ia le tanto fatat. Ia se su mai le sunga ia palauli. Ia pole sunga fu ia aniseto fale moi. Si fa makala mai le winga le pesela. Te le ilo po sona no fu polonga. Ia pe o tanto. Ia o ye no fu polonga. Awa e feo lolo polonga le tino. Nei lo le polonga le lonto ma le nganga ma le maa fau fau. Ia o se mea ina le anga le da mea. O le polonga le lonto ma le maa fau fau. Poi mai e ala vealo talima, pe la vealo tavai. Ie fai ia ke, po le ale ki ngā i fea, ia po le ale fula i fea. E ala kai mia kau feo lolo ai. Ai a manu ala lo loto po o lo fatu po o lo wanga malo ma fofa. Se i vanga na ua tafalo o e a ia whirangar. E te mana o fui lele fai se suinga. Pe sui se me te ma fofa ia. Ona fato a ma faila ia lea. Ia ona e sa loto mai iau lava ma fofa. E la untala masa ni lava na fai. Langa o fai tau so o ye le fa upungalna. Fai mai. Aua e te fa avanoa ina se avanoa i to tonu o lo loto po lo ma fau fau. E nofo ele me ta o le ti apple. Yo. Ma na ye o le na fa upung. Fai mai. Aua e te fa avanoa ina se avanoa o lo loto po lo ma fau fau. E nofo ele ti apple. Lale wingo le fa mtalanga li fungamu. Ila uia antau ma fau fau antu fo ile le ia. O le ma fuka mai fau siu so ya pesta LJ le ni vai ngona. Ia wa le wari ye le ko fo ye le menga ka wa polonga le ko ke le la polonga o ke masangye. Ia be o so le ya banka la vea. Ia va ye mol polonga. Le van so mi sa mo ala fo ko ya lu sa mo. Ia e freganta te le meole mo le meole usitai io le meole fa longo ma le tama le lei ia e wata tu le tanto peselna ia wa ta fa pe soli fe a fa io nente polonga io ma fa mai le nias o la ufisilia toi o le ale ma fuanga ia o le ma fuanga se upo se tala no fa ia to stanga te ia te oi o se vainga na e vaia, ia pe o se avenga mamafa o na ai whaafatu ulu i lau mawhauwha. Awe o lau tali o le ioi. O oea ia toi whaia le whaiunga, e su ia ai o mawhauwhunga.
A whai o stangata nei whaati ngā tu ian te oe. Whaata i ta inga. O lunga o lau telefoni whi awea. Tango i ta pē lau telefoni a wara koe kia. Makua i ka pēa. Tu waila ia lea mō sinaso. Po o nai aso se lua pēton. Na e langona la ia lea. Bore aia masesi koe whaarawe lawe antu ian te oe. Pea whai o le bena nei tupu ian te oe. A whai o te tonu o se mafutanga I tinga ilo ulu malo mafofau. Au e koe alu ye. Eoi. O le sa ngā alua le meanga ki whanongo ko ngai ki ngā ilo ulu malo mafofau. O le mea o le a e sa ngā alua I fua ia. Whai atua I fua. A wai, a whai o nei te sila fia. O le meanga ngai mafua ili ti ngā hauloloto. O le vesi. O le mea ke sa ngā alua I pia. Pe a whai o ngai ke whaalongo koe nini. E kia e whai o le ti ngā iolo ulu iong. A o le ki ngā iolo loko pe au. Eoi, o le whautuanga le tātou polokalam. Tū. Eoi, tū. Mana tua. Se o ye o le nai ante o le ki marakakala. O lou fia fia. Po o lou foi ia whaanono. E moni e iei taimi. E whenga iei tātou mawhita ma whenga tāo leo lang. Yalanga ale fui se whaanono. E le se fia fia. Ova fo le fia fia. E kua le whaangongo. Ai awa pe te whaanono. E iei te. E sauleaso. Ia te tau I funa e toi fia fia. Ioi. Ia wha mahaloa koe la wanga ia. E whiolono asi au polonga I mawhauwhaunga le e ndi waita. Ioi. E te ilo le si mea na mai mawela u te. I le waita imile nei. O asola. Aka ko wha mai mau kai minka ko wole aka kike pas. Mena ta ole wha mai mau teng. Ale ole da. Isa moa le karangoa kwa ia ue wanga uwa aien. E ile awari inga maa sa ngau ua mai mo meo whaila foi. Ma isi ofisa. I nai le telefana ta ia pia. Aya nga I isi ofisa. Usa e u mai le whaila le kāru se fulu. Kāre whaafuka koe fo I moli resi whaila. Ore mea tonu ana. Ta ule ta whao vale I lunga o se le. Ai e umba ngele aso. Ma kua parapala muri vai. Ai ole winga o le whamtalanga I iau au. A whi o se meo whaafatu ulu lau mawawau. Nofo le le ilano. Ma e toi fisili ma e mawawau. La le mafua. Ma le ase me kupufua ilano le la ringi. E le a ia ma se mea. E ke ia kupu. E iai le mafua anga. E tutupu ai le tele o mea. I longo olanga. Ma o tātou olanga. E le a ia se si ngofo a ke ia wa ma wha pepe ngā kua ilawa. E le ai. E i le mafua anga. E pe ona ufa iatu. O wale fia. I o fito ai e mara whaanono. A whai o nei matua tumu o I le whaanono. O le fisili telena. E kine ka walu e ke whai sisi. E te nofo lawa o e ma whau. A whai o se manta upu. O nei mo mi ailo whaasoa I se isi tangata. Ia ngai kaunga e alu ke whaasoa si tangata. E te tali tonu ina. O nisi o teng. O le iei au nanga. Me kau counselling. Po I lato. E whaantalono ina e au noa male toi ta watu I nisi tangata po le tau whaala potonga le ka le sia po aila. E sa ila no tu la fono. Mo I lato ia e whaia whaantalono angana. O nga koe whaala wa I kele kui kua sa makau. Ioi. E kaang mo ia inga. I le mea nai whaatino ai lau matau. O le mea pitu silo ni tau. O lo kangola wo oi. E fofolo oi whaafi tau. Whaape whenga whenga mea. Whaisili. O le ha. Melkala le siko inga. Is my polonga is why to me. O le siri ngar ko inga. Inga o whaia ku yei lomaku. O waia kwari ia. O eri pe o ese ala upuro. I se vai. O al popula sko inga o lai. E wha solo nga mawawau. Ala ufa mai. O ke waia kwa ia. O e pe ia. E se me ngai anu. Yei ani rau mawawau. Ioi. Paikiki. Paikiki ka koi mea nei ta o upulafu. O wha matala ngai so nga ka wai solo. A wai ei mai ta. Yei fu ye sa wai lis pukaringa passe ko lis pukaringa. E wha malo ko lis polonga no ke vai ko runga I. E se uso ya so o matin. E le lei ya le meo le whaala. A le o polonga loto mal mawawau.
mela le o fa la li swa va ya ko ma loko ma ma ka no vai yo ya la ngai le ya si singa fa ya e ki aru ko yo le pa moli la ingala a fa ya ku ye ko angai le au ka ma le yo alu le lok ai alu fua ka mai fua ya le la moli la ingala imsi ka ku ir ngame ki ngai ngale skanga kai e fa ngaka la nga moli pola pola nga au fa inga fa la ku kongor ko pa e nga no wi fa o ia maka wi fa o ia maka nga umalenga mavala la mut ele o sa mut e kan ka ai mai pa moli fo ye kongor pa si ai ka ko sa il yer be ta or fie el ni vaita ele va pe o se fie o pis pisau ele se fie me le fe o le fie o le mau o le fie mu i lo loto ai si mo le ke filia angiku po le asa o le wingo na ngapesene o le nofu polonga o tanto nofu polonga ai i o tanto mafuvongo 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Shit up for no, kill him with ta, yo, limit to love. I feel no pillow for family, person go na. Hold on, for Yasakele, Kalwasuma. So, kill Sammy, you have come out in Bungala, get a Kalakaba, you are in Bungo. Really, kind of a sort of out, not Bungo. So, by you pick, I could obey you out of far. But not go to my father, I come on Maloya, Bakula in Buka, Kelomaya Ika, this world was silent when go feel the Polonga. So come afa, no la la. When my petting la suga, you know Sabi o maunga mabao, o te tawa sa ai.
O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar Covid se te tau ona whai. O se awala i tau sia le lei ai i tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele i ai tātou. E pipisi le Covid le vau tangata, lea e ono a whai na ai i tātou uma i awala ese ese. O nisi tangata e sili atu na tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar Covid mo tangata uma ua 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui pui lata mai ar Covid. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota i lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O fuafua sau tafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha moe moe. E o atu le fase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala aulua lo ofisa malanga. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala au le 255 ono fafa. 255 ono fafa mo le Shine Dental. O a fianga o ta'alonga whaitupe e wha le tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi mai le whailo ina nisi whaatalanoanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga i a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o Valusalau, lua tasi, lua lua. O Valusalau, lua tasi, lua, mai le valu i le tai au se io o i le 5. Tasi lima i vatu, amo. Se whangamalina o le sunga ia anisento whale moe i le ningwaenga o la waulimba le pese ua whaingoina ua whainga dase manatu o le telea o taimi. Ia malata ita whalongolongo ia sola i le pepese a le waenga ia mai le mautele i sala whamai. Se o le pese lang se kole whamai leanga ua misi le wa. A misi a koa ia kako. Ia le mele piko i ruma whamai ua whainga dase manatu. Ia e peo no ventu stimi ua sola. E le leia na ka kofesiri ka kusia le pesi. Ia ma le tangata na ia fantuina le pesi. O lai ia te ia le antoanga o mene i o fantunga. Ia ma pesi. Ia
e le to po male le tale ni wo fo ina le tua ai fia langa le ni vai ngole awo o le wa mo le tanto wa no al radio Samoa por kala me le awo li ma funga mo tanto te fa talo fa tuai ile sunga ya aniseto fo le mo vai antu le pa e swafa ya ai fa talo vatu e lau taringa palau malo le soifua maua ma le langi emma fa utai o tanto filo ai lumo nu ai le o tuo nu le ringa wo li mantango fia malo le soifua manuia ya mo mo ona mo li fa utai a mal fa malo fo lau sunga se manu o lo tu mai fo o tato po kalame le ne uli ya le ngata fo le o se fa malo mas fa talo fo si o tato o tunu nai tamama tina matua lo fa pe ona mo le ne va no ai fa fonga mai le ne po kalame matango fie ya malo se fo manuia ole tanto to foi fa malo la valenta sia palau li malo le on sai ya malo foi le fa malo si foi ya wi la vo tanto va i vasa ya pe la vo le tatalo no ai nei o tarali ya anchit ya wa fo langa ke vai me background le e pe ya ale usale longa kwa ya ma ko fonga lo ko va ye ko el samile o ngai sa lo ngai ele maute de amani ele mafai ona ngalo Samoa ile manatu malangona ile mafai la ona ave se ai le langona fa Samoa ma le spirit foi le tatou e fangalo isi tatou tunu e ui ai na nofo ma au mau nei tunu ya ele mafai ana ngalo le tunu una ola mai ma lo fa tai ani sento o te loa o le tau vai taimi o le vai taimi lea o mātou lai matua la iti le taimi na e mai ai le tau musika o ngā whea tonua o le ale matua o tau sanga o lo soifua na e whapeane ai e le i o la mtalini a lea o le tusi pese o le fatu pese ia male a vea matangata pese o le tātou o tunu aftai mo le whafisili se manu o te loa o le na mata mai na o langona le pa o la au o le pa o le musika se vai taimi o le fa di mata usanga mai ane fa fo anga la tunu sawa ia fa pena fa no longo i foi le tio foi la tato ole tu ip ma lielo ya ona a mesa foi o pese tuai tele o pese tuai fo ia fa petania fo ia sawa i lungo tu ip na vai te sa fia fa no longo ai sa fia fa no longo ai ma ia ai o wala mai fo i sho ainga pa lauli ai e ai foi pese fo ese mato fo ai nga kitara fo i mari sa fa ingo ia so i o tamol pai ia e lo to yesta mol pai wa liver na ia na foi vai taure se fo ia ole ainga fo si china ia sai ai foi fia foi ana lo matue takitara ia ma pese tau kulele ia sawa ia le fo ia foi pese foi dal paneto le ola pe no silfia ia pe o ainga le ia o si o antis ma anko si a mese foi o sita mali fo i sa la to fe me fatasi o Newton Valley o so fo me pe Newton Valley ai la to via pe la sa o me a fe o ai la va nga le i o tel watu ma o la titia fo vai tau na vai tai sa fa o Sofia ya la ya vai to tele tu pulanga la to tele o i loa o tasi ne a fo pese numero tasi aso i tu ap o paneto le ola tele fa tu nga paneta sa fai ia ma au pese tuai sa la tu o na la le mo me fa Sofia nga le sa we ala i o taleni fia ya tu spese tu lang fa pena neli o e tau mana tua pa lauli o le ala u pese mua na e tu sia o le fia foi le o tau sanga o lo soifu ta lo fa ftaise o le vai tamio wa o ngai le madisi sa vai i le ultima sau palau tele aina salo au desta mai titi
fia tele ile mera musika la mai tau uma e matoa o nga foi au nga na mai taimi a tele no o tu marki tara foi ile falao matata ya la pes ya manto foi la vai taimi nao ta o nga lo i puloku ma vaiola ma o fa pena foi ye tate lo ata vai foi ai tene ti foi o nga na se tu lo wa fa fo nga le tu o le utala nota o la mataka ia la to mafaufaunga hui ai ia tatar kitara ma a se solo mafaufaunga a matan tustusi ai fatunga mpese o wa ele na tia na me o ai to lut faso ai ile o langa a mata mai o le talen e ai me fa o sofia ile la gonna e me sa tuinga vai venga la fu le o fai le mafutanga ia o le o pe o le kea mai foi lele Mali. Ia o te taunga susua la na o mafaufaunga foi lele e au mai e la ngona foi lele e o tia foi lele lo te mafaufau ia o ai lo la ngona il na vai tau e uma lon o fai se pese pe o relax foi lele lo te mafaufau e foi lele o i foi o le pese pene do foi lele na mai e le tu pese pain relief vai ane fa fonga anga le tu po laso mo fatia se mo fatianga e mo no se pes se pe o malo lo vo le lo ma fau pe o ma pu lo ta ma fau move on vo ilesi step Mali le ya Antonio no nai to mana tu la u telenga po lo le pese mo la ai lua nia fantunga anset o le to a tele o le mamalo le tu o le tu sili mai o tele o mantua po la u kasetilo na fia po si tilo na fia le ia le pese le to o manei ana u taina o misi le va ma le pese la le to a tele le anga lo te va ai nei i niusil o le to tele o mato e le polonga il tino ai o la pese voi le lo novo polonga se fa mole palau Ola le winga o le pesele. Se ka fa manginga ko ile o ri FK ngisi mai runga i le kampo kala. Ole vai andele pa fsiri foi la. Sunga se man. Ole o langa le tele tadia le fsiri mo. Ia fa mo mole. Ole pesele ole misle va. Fanga tase manatu. Ia. Ole pesele na utusia mai lava o wa onga. Ina yuli masau. Ia yuli masau. Sano la mori mauni si o foi o nai o uso foi ai le nava i tau sa matu tata ki tara mausu le pese lea sa upuea mai lava la le volume 1 volume 2 3 o tele upuea le pese lea la se mavua anga njitu atonu lona foi a taimi la faso so mai a to ina hoile taimi o so de pese o le ase mavua anga na le na matana entusia upo le pese lea e se mavua e foi dei fangata telefisidi ala tau fai petali atu lele ole mana tu o lo wa langa sa o wona mai sa vai mali tu sala ole vai tau mo ale o langa mal ma ale fo i mo la tau o fai u fo tau sanga onga ia ole le to ye se mafutanga fo le fala onga i ba tu tonu wa onga ia ona o se tasi fo ia sa fa pe fo yon fa na u lo ma fo na vai tau ele no fo ia ele mai i sala fai o si matonu fo se le mena peita wa bo mal fai ngola onga ele to vai ala wa onga ola ese le olanga ola mu na mafua ya no fatua ma fo nei ona ma fo le ma manatu i le wafu sa lolo mali ia e te lo foi lele ola va i vasale le mafutanga ia sai ai se fa na unga fo le fia bawa stembi to fia vai tas au ni se le va fo le tato le sa mo fo na vetem o le mau o fasi le vo ia
na fa uma ya la upese ina ua misi le va mo wa lo no winga ua misi ato ala mas to e va ai tasi vo le pio ua pe turi mai le va ai sa tu ile waf io no u rolo pui na ma va ai atu io o se malia to ala va ai io no fo ale mo ma fo ngo malangon isto si malia ale fo io pes o misi le va mo wa io wala ngol va mo asa turi mai Ia, le va usule tau leon. Ba usule tau leon no tai au. Ia pena o sa ufa matalanga fo le tau. Olo no tau wing. mo le to se fe. Olo no winga la pese mua le pe ta ile i po ina la volume 1. Ele po ina le volume 1 se io o le I think ole volume 11 ne fa ta po ele pese le. Pesa o. O mi se tai mi so le ali o le ma fu ngana fa tu ai fu le ona fa o mo pesele ia wai e tete fa longo me fa pe isi fu tanganta tu spese me fa tu pes mai ni si fu le ele a ko ale ele a ko o por pese pe ele a tole fa tel pese por ola la we ma fu anga polo voleva na ele pese ia voleva na tier pese ai ese ale me na lo ma fa ai o te longona o le manatu fu le afa pea fou mai ale le swing o le olanga swing o fainga wo ia mo mai ale wo le we te min nei fainga wo ma fatunga suifo afa to aman tu al tem foi le wa tau su elon pese fatu mo city to na la mo fo le o yo o tau su elon la ni pa ya saudola o yo so ira vendole Mali. Ai pe fele le I. O me fo I ta te manatu le ta ua I la ngono tangata. Mali. Ai te ua o la ile fe au o ngala I te tonu wa te longa e. O au ia na tangata fatau va. Ele iso ta atu atu au ide pa wale me I o le fai ave lu. Ai sa ono o swing o le langa swing me le vai tau o te fia ia na me ia aluatu. Sa au le si vai tau aluatu. Ai pe la o le vai tau le na o fa pero ia o le vanola le o e ua ma ua lo vanoa ua piki la tamo e I le vaanga la le malo va tai langa e afo e ai foi le tulanga foi le ia tailo ia pe tu salo fi ngalo mal sunga ia tu nei mati a junior vai lua fa mai ia na pe tau tongi le moa e ule afa foi le la ma fu anga le tau mai le ni au ia e pe o vaenga na o le afu nei o na mafu ai ia o fa pero la ia le ia atonu iso na nga ia waso ia sa mato fai ili a fo mana yuso fo I palau di na vai tai ia tarki tara ma pese le la e mana tua le na ia uso fo sa mato fai ili solo du mola o tele ina fo vai tau tarki tara ia Mali so ole ua whaingata se manatu a misi le va ale na ele I au mai e lau volume 1 ia vatoa mai muli le olo no winga le whiangenga tuai la na parau e pia no whain tu wile lau siti e whio lolo ale polonga o le tino nei lo le polonga o le mafofo le winga o lau pese lea o le nofo polonga wha molea o mai mo ma wha fonga sa o le winga o le pese lea pe foi o fafita uli foi o le olanga ia a fa pe voi le o le a ta fai fai unga voi le o le a tu o se mafutanga ia ona ia foi fafita uli o fe ngai foi maita ia pe fe ngai foi ma e ma fu ai la ma fo fonga malangona pe la o le pese le o le no fu polonga nga sa wai lona tadi o te le mana o ete no fu polonga Mali o te le manao e te nofo polongo. Pe a whai wai e se tasi wa e alofa ia. Tau tala noa mai a tea. O te tuwina atu e te atu. Tu sai, ata vai a swinga whapena I o langa o meo whainga uo. O na oso e leo langona wha mapue fo e whapea e.
Awai, tatele mana o e nofo polonga stasi ai ua le ai se alofa i totono se mafutanga. Mali. Ia ona mafua lo lea ona o fatua ai le nei PCA. Awai, o te lolo mea le tupu. Ai ai si mafutanga e tau mwhai ale se fosi a le masoa. Ala ua le ai. Ia ona mai mawele o le taimi ma vaenga uma whapena. Ia ona tusi ai o le fatunga lea. O le experience a o le mawele o langa lea tatu te iai. A ua le fefe fai mai sau manatu. O te tuina atu oe te atu. Ia, pesa i o se tali popo atu lea seu. Neli. Ta fai, Oi, walo no winga no fo mai ana o le tingitanga ta e mo kwale ia se o lo ia. Ia, morning fa baon. Morning fa baon. Neli. Taiso talo sia o na wa tali antu lau fisili. A faia wa e fa longo tu fo ile wa fia. Awe ke yo la fo sia le ngofo pe fa longo fo ile ni au. Ele le ia le fai maka wa kula wari e tu sili mai di palo. Le anga o le sili mai a kia o fa se fa ka ele le ia le sumer sunga ia ani se tu ta sa on tu lava. Ia ona manino ila ia le o le manto le vai. O le santato mafutai nei New Zealand o le nawa e hau mawai i nai au se talia. O le naolo o faa wau pele musika. La se ngolo tu si o pese faa fai pea i aso fai pea. Ia ma le fatuina o leo musika faa le nganga palau. Waftai seu mo whafisili. O le tūranga le e iai ala ese senga lai titi. E iai ala ese senga lai titi. Awai, to tele la o tu fasili mai te au tūranga le. O le anmeu o le pese fale anganga ma tūranga pena. Ai, e sa o lo langona o au lava ia, mo lo manatu. E spe sau fo ile spirit. E pe sau fo ile fao so fianga. Mali. Ele ma fai on o fo sia. O le meo le pese, o le ae pending alte le o pese a u. Meo pese fale anganga, o le au tu fa mo te tau no fai. O na iai foi pese o te loe te tau na vea, o le a te talo le atua. Au mai seva noa po le ase taimi. Lona fina ngan, ona o te le mana o fosi upu tu tono pese a. Au mo se fat, ele me fai na fosi a upu tu tono le pese. E te tau ana o sa fai. Ia ma tau fai le e fa nga mele anga fo le na te au mai upu tu ila lori. Ina ia awana i ai se upu se po se upu se onda fai tu tono se pese. E au pese fale anga o mai lawa te mine. O lea lava o te mafau fau mo o fata tali. Ile ia Yesu po l'alta mi au mai ile lang po l'alta mi au mai e tau. Awa ole por meno le pese. Pese e me tau fainga wo. Se me fainga fieta le tau i toinga pese fa pe. Na o wa tua. Ba ma fati tata ila lo le. Tu ila lo maupu. E lo se me fainga tai tau na tusi. Ia mea o whainga wō. Mesa mea o whainga wō. Mo mafutanga. Ai o mai le tūra o pes whaleanganga. O tele mana o le fosi i upu fo i e whaalalo langi no tu uina tono o pese ne te mana o a le lo. O i le sao whai le lalo. Au mai le anganga o le tua e advea ia whatunga ia. E whapenalo tangata ia. Ia le na. O se tala atu na e. E whengatai te au leanga i ai leo le whao fianga leo o te whai ai misalo e. Se teimi. Ai le mwhai on tu ua le tā leni le au mai mō pese wha. E wha fia ai le tu nuu. O mafutanga e au ngā. Awa o mea uma mai le tua e. E whasoani ai le soifua fo i o lista ngata. Tūlanga o mafutianga mea whapena. O sa tali atu nā. Malo, wha soa palau li nei vaenga o le awoli. Mai le kaseti, CD, o lewa tātou talanoa i lunga o le social media, ma mea umai au whaingo fia ine. O na maua i ala seleni, mo o tau le au whantu pesi. O le a sau donga i leitu, i le tūlanga fo i le, ia wa a tātou talanoa sa o iei, o le pisi nisi le mea, o le winga o le awha mtalanga, tusi o e whantu le pese i le teimile nei. Ua whaingo fia na e maua le tupe, o lau a mea tō tino lena e tūsia i lou lava tō mai malo anga wa. Ia sola,
Ia fingo fia voi le nga nga table le pe copy le cassette ia pe burn le CD fa ka ka i maka la voi le alenga ekipia ko ngai le coach furka la le copy ia o le se tu langa wa ia le freso swani foi le technology fa ni ona pope afu ia sola ma le se le ni so swani ia wal tau singo ai ia fa time mo fisili se man ole ele se senga le ol platform le wa ga ele vai time ne ia maso ia wow pe wa so yo cassette o te le i wa time na sa pu e company pu pese foi le ia pese ia so ia ele se tu petele sa o mo mai ai na o mo mai le city wo fa ya la ya u ya fenga na sa manga lu fem se tas foi uso sa ma fa ya pese na le sa o polling yo le lofa pese na lu mai le sa o male pela o nasa sa faila le tauria ho le city du ngol market pe fa tau ia e fa tau tangata cities fo ia fa fonga fo le tunu awo o matemine o le mera we nei le tulanga o le teknolosi le we nei ia o tanto no se mele le fo awa o le to tinga ina fo le felu ia le university tulanga fa pena o se mantua ia ila vaenga o sili atu la tu pe o vaenga le waru ne vai temi yu mari o le fuata malona lo tulanga mi fa pe ia ai o manatu au ia e o nga ho le fa nga ia ta le ni ma me au mai pe le tu e fa au fo tau tu ala ma wai nai se len se len tele la le va pe vo le tele stu pe ma wai wa ilo tanto nunga e te au ia au fa stai le tu la mo si la me tongi le pili ma se so ani e ma wai nga fa o sofia ia ta ita fa ia e fai ai e le fa pe vo le o fai fu la tanga luanga la fai ya ala ele anga fo le ya ita o tele o mai mo lo taimi o le fai o le mo mai se so ani la fai nga luanga fa wa o tale ai mana ia vai tau nei pe o lo fa sit mana ia tengo fia tu pulanga le nei vai tau dele o te mila nei palauli o le wa pu o e pe se lau studio na alfa io Boleva na umala mai New Zealand o paia au ia la u pokalame ina ua ma samanga lue marsunga ya levai ia peta ua ia foi ia poka ia u fata mo foi misini ia le ala u tau fai to pese fo mai wala tu vitamin ia le u po uma tu nei vai an fa fo anga la tu lele e yesu te mina e va peani ai te pe waka poloka e ala u fatunga po au tu Singapore au musik foi lele ni fa fita uli o le tali ele se man la tu fa pena ia te awale meia tu my best e ia al tangata la fa longo si la fia foi ase umana ia mai la val valus fulu na usau ai valus fulu ele fa pe ai ese negativo le lo ma va pe a mea te u fai atu nei salon pa wa se me alo fa le tu ia au mai te au ma fa e o bana va tamin nei ele se anga fa pe na ia te au le pa wa me te u fai ile me ngata ile mo fai pola le vai le mar fa tau va wai e ia al tangata la fa longo ai la ia nga ila tau tu o nei tangata matutua nei tamama tinasi na sina ia potu pulanga fo awala nga ia le ia fa unga le tu so se mea awala fa unga le tu se mea le mfai ona langona le tangata ia le langona ne vai tau o wai pe fo no sila fi o le ae te tangata o le fa fonga i musika o le ngang fa tainga ma le ngang fa malo o le tunu ona o le amana i o se o nanga la to tele i la to lo fa fonga pe musika o mai la vai vitamin nei malo fa so le vai ngol le o li palo o le anga i le lumanai
ia e mai se sau fautuanga fo i lele mo tupulanga lano vaua ia mo so se tasi fo o le whaafonga mai le ia woli olo i eile tā le ni fo i lele a le o le tā mea whaiwha ili ia po se si ufafonga mā lu fo la sau fautuanga ia i lantou ia e mai se le anga i luma fo i lele o le toi whaaawawina pēr po le whaawawina pēr o lau tā le ni pēr o na fōa ia le tu o te talitonu i mo au na vai o te fia mi fai ana o fa pe atu pe o le musika e o lai o te o lai mali e le ma fai ana o wola e unua male ma e le ma fai ana o no fo le mani o langona mani o manatu ani ma fau ngata un fa so mali e le musika a la fau tuanga mo a pesa ila to o ye ta le ni le tu spese man fa pese ia mai fo e pese e ai lava sa u so vai nga e fatau va ho dele o mai lunga e fai ta to musika fatu ni pese fo fatu nga fo e le fai ngofi ai sa u mai le i lo langona le mo lalo luto mo lalo tu o ai lalo tangata ona sa u e lo le ai lem fai ona mau fatu nga le pe a fai lunga i mali au ana mata mai lalo a ele sau lalo e te lem fai ona e mau anga o tangata fo i ela o fe au na mai le ma o te lo fo o se fe au o ngana mo o tato uma o lalo ai mo man wi ai pe o le pe fo na up ia wa te lo fatu o te fai e mo mua o tu na tu le tu mali ona o waru lo le o safa i foi le recording tan musika yang tu ai lo awale tati fai se pese foi le fatu se stangata mali e fatu ta vatu le stangata ai o ta fai sa fatu foi le anga le ina ia maua mai le fua le pe o le na e fa pena e pe se anga na o la ona fautuanga o te tu siel pese lo vita e tu siel pese i le loto file mu la igua ia fatasi male tu e soan ia te oi tau fai so stalendia te fengo fia ele tangata lantale pe o se so stalendia a fa pe awa ilo e fai lau tale ni te ilo oi al tuainga ta alo i lau tale ni sao mai ai e te sefe ai e umi ai lau ia se manatu atu le nai pe a fai la fo se pa fo anga la tunu yo si ona vai si ona manatu na wa malo fa tak ya e te le fia fa so o mi blokli ya ai na te si le fia tato yo le tanto ai te mi fo ia la o pa langi nga ma fo sia me yo wati ma taimi ma me o ma fa pena velo le fa to va mo le to la nga fa te tele ya mai le tanto tu vai nei la o na nga la radio samo mo le fa do no le time fa so ma ye fo ia le talen ia le ngata i leo le sosia ia na sa fo i malilingi antu le tantu te pa au le lang fa pa ia nai ia lau sung ia wala wala tau tui no sa moa e tau wala mai le talen i o le musika ia fa fo lo le soifua ia mau pele malos ia wala tau singo aina nu ua fio anga fa pe fo i mai ka le sia ia e tantu talo soifua i le lofa o le tua tantu te filo ia i se aso o mua la fo tuina ya e tau lunga mai le tantu polokalame a wale sila mio e mala tampu e ngā sa moa le tampu e mai mo mai e so se tafa o le neia ke lope a palau ya momoli atu fafta i tele se umanu awa ia lau sunga ele nei foi taimi o le tapolokalame tai ya mai ane foi fafonga mau asi tatou tunu o lo fa peo na fafonga mai tawa veina le fu o sa mo so se vaenga o le nei ke lope ia ilo ulava tangata fatau va ia fa pe atu ai ia mai se nei tama manai tinasi na sina ia o le lo si tatou tunu fa fitai lau to lango ala musika to talia pe o au fatunga pe titim fatau va ia o se nganga o tau tua ele ini Auropo ni ario ia te au te tau ia ilo to wanga le lei fa fitai wa lo va ia pe lungo le YouTube ia lau tau support e ala le
lango ina o lo fa pena fo na mau mai soani o lo mau mai fo ni YouTube ai fa pelo nganga tau no ape atu o te talo le tua na yo o atu lona a file mu o ana fa manu yanga iso sa moa ya mese lava na yo tato matua ya ma sa moa ato malava la fa manu yanga ya so fu mai manu ya so ia ole sunga ia ani sento fale moe po le telenga ia palauli e pe ona tato mafuta i le ni vaenga le au ia se tasi fo o toa i longa i le taleni o le musika tusi pese fantu pese ia ma le tele o ana fantunga o lea lava tatou te whaalongoina i lea tausanga ma lea tausanga o lea aso ma lea aso o lea pitonu o lea fo i antunu wha malo le whai o le whaiva wha malo le sa ili malo ia o le taulunga na o le tatou polo kalampe polo wha atananga i le rivaenga o le awauti ina ua se antu le tatou te ua iwa minu te ute ai nele i tūla e tolu. O lona winga, a wai te toi nofo polonga, ioe, alu e sa ulonto. Mo tupe whapapoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pēra tātu whapatoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli, pe ae whaunga ina le Pacific Easy mobile app. O lo apano fo i le direct transfer te posi sa o ailo tupe le tātu account, ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni, ai inga whapitoa. Ioe, whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini, ai whaunga le tātu Pacific Easy app, po le direct transfer mo tupe whapamoli. O lo apano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele, po tātou la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga bala au le o Barcelau o tasiono ono, po numera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car tua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Cars.nz. E tolu sula fe tala le tino i tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fi sosuani ai le tonga tau le suifuanga waiengei. E tolu whailonga tupe ta i 5 selau tala cash. O le ase ina i aso for weile ta itasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas fu tala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so seleni le my cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le over selau tolu fa lua tolu sekia Digicel. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID fluiva mo i lātou e sfuluon tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Talfatu se whapoponga o talafo le Radio Samoa. O lo whanga saro nei su e ngā leo se whalawalawa na tupui point England le pō na pō, mōli maua nisi o tua o ye pēna whailua le Herald, wa tā wai na whaalongoina le pāne whaatoro le whana, ai le iumi e vai o tumu mai le no whanga le leo whaaupenga ina. Pai mai le reporter o saidia nei leo mōli mau, e whesosoani le suenga, Whai mai isi mōli mau na ba ia nisi anu nofu le no whanga lea, o ane I whafo mai lea no whanga a o si o e leo. O le whamtalanga mai leo whapena wala wana I lato I le tuatusi le Wadal Avenue, ai whato atela I titi se fulu le pōna pō. O whamania mai leo le stasin whamnua lia, au lo whaia pēr suenga. O whairoa le Commerce Commission o leo lato whaia mōria ngai whaasanga I le Jetstar I lalo tu la whono whatawa inga tarawhea ngai Fair Trading Act o na ua whatawa ina lo lato whaasese o nisi o pāsese
e winga i a lato wai a tatau mō tau i o whainga malanga na whaale au ngā ina ma whaatuai a sa ma whai o na whaatontonu le company ma puanga o ia tūlanga. Ta wale wan news e le taona leila o le whamtaranga ra komisi e tari tonu o wheso ta inga ra company wa le taumate o whaaloto vai vai ai i ana paanga e winga e le sa idio se taui o loo anga wa iai la tau i lalo tū la whono tau wheo inga i wa lele po aviation laws. Ta ua komisi le ripoti leo company wa lele iero la tau mata whaioi ia awane i whaase ina paanga e winga ia la tau wa ia tatau i tūranga o whainga malanga ua whaale au ngā ina pe whaatuai foi. I le upenga ta whairange le Jetstar lo whaatanga i paanga ia po o customers foi e tuina la tau claims po o talo sanga moni taui i tūlanga whapea. Ua talia ina le lei le Consumer New Zealand le whaaringa ma le komisi a wao la tau ia sa tuina le whaasea le komisi i le lua apelua sfurulua o na o le tele o whaitio ngā tangata e winga i lea mata upu. E se furuiwa tausanga o seri i talabo ua mōria i ringa oi, ina ua toe mau e leo le tūsama le luas fururima afe o le tau o jewelries na whetau wa inalo na ngāu ia mai se whale o loi au kilani le asona nafi. O ni putio la whaingaruanga le St. Luke's Shopping Centre, sa longo ina leo le mata upu le ina ua whatoanga i ese mai ringa oi, mai le whale o loa po le afo le tolu. E le ini wha mata una whaia la whaingaruanga, ai nanga i ese mai le i le maoloa, ai le i tutongi ina. Na maua atu i se whale i Morningside, whatasi maoloa sa ia ngau ia, mōli ai loa leo le ngoi, ai tūra i le whamsnonga whai tu malo i au kilani le masa nei. E whaisi tele o videos wa nginga o se li iwa mōlia e whatatau se whalawe o lo o whaia i eiso su e ngā leo le teminei se tino maliu na maua i le wafu i au kilani, ma o ia videos i runga le YouTube o lo o whailo ai le ua mōlia o lo o pese e fōlinga o ni pese kewisiano lo o iau suina. O vaenga o se tino mariu na maua se tamaitai se iturou, sa i te tono se tanga pepa i ila na mawane mai le sami le tui mātua le wafu i North Auckland i le masina o mati. Tō ruana po ina i leo le mata upu lea o Kai Xiao Liu, ma Lang Yu Xiao, na po ina ia yu laina ua tau fi mai le malaiwa lele i au kilani, ma ua mōria fo ia o lo te te e o la mōrianga, a ua tō te tala i tua. O isi la video so le tangata leo Liu, o lo ufa ulu tala istasi o ana pese Real Salvation, a o le mau le tō tere sa awai whaatasi lana au whai pese, e fōringa o Liu e leo stangata pese moni, a sa ia whaongale a wala lea whesota iei matangata i lana poloketi, sa ia whaeloa lo ngalue ai. E tali tonu fo ia tangata pepese, o le whaitau se lau o itu la sa whai eia lato recordings po po ngā pese, ma le tangata lea, e le ai ma se pese ua whaalau loa ina. Tana muli, e iei seisi fuafuanga fau, o le Waitemata Bridge ua whaailu atu stasi o tangata na te fuafua ina ma fausia whale o le architect, a nga i le pule nua o kilani Wayne Brown. Ta ua le News Talk e ono laina o le ata lea whaatulanga i le lalau papa i le 5 mita mai le Auckland Harbour Bridge, ma lona tau e lalo ifo o le 2.5 piliona. E te ena le pule nua le whaia o se ana po se tunnel, ona o le taungata, a e whailoa le sira i seisi a lalau papa. Whailoa le architect o Kask Falconer i le pule nuu, o le fofuanga fau lea e mawhai e una whaia se ala lau papa e ono na laina ma whaatulanga i le tu isisifo le wafu i au kilani. O le tangata fo i le sa ia tu whaatsia le ato le awala savali le wafu i au kilani le e whaingo o le Sky Bath. O lo whaataria la se pinangalo le pule nuu i le fofuanga fau. A tala ia le radio sa momo lau whaafonga mai nei fo i asalulu, tato wheloa i a tae au le teimi whaapene i seisi whaapoponga soifua. Radio Samoa, tasilima i watolu, amo. Radio Samoa, tasilima i watolu, amo. Ele ai se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga ale soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama avenga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave whaafuasei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o varuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai au i le 5 i le afiafi.
E tolu sfulu afetala le tino I tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whisoswani ai le tonga tau le soifuanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta I 5 selau tala cash. O le ase ina yaso for wele taitasi mo New Zealand ma au Setalia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa I le sei. E te anga wa foi pe a lafo so seleni le My Cash a le Digicel I Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le ovol selau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. O le vitua o lele ma le vituta I ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Temilaguna wansi lewa lua se fulu minutu bata enengia link to line tolu toi fa talo fa toi le divaingo leso I lau mai moa ia langan tui leo lau fa funganga fo I le tautua fa wole de Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo fa tasi mele sunga ia Prince o le tautua mala unanga ale Casa Beans and Appliance talo fa mano soi fu Prince Talofa lava uso ma lo soifua Samoa wamai oi uso mano ia fa vitai Prince you know I need more days like today with the sun out, eh? But it's too cold, Uso. It's too cold. Madelu. I tell you, I can't wait for summer. But you know what? I'm pretty sure you got some hot deals to make us warm today. That's right, Uso. As always, we got some amazing specials for our Radio Samoa listeners. And first of all, I would like to say thank you to everyone, and to you for having me on the show and supporting our business, to all our Radio Samoa customers. And I'll start with my first special for this week for the Radio Samoa listeners. It's the latest. Apple have launched a new phone, which is iPhone 16. So we have got that iPhone 16 on special this week and the latest Samsung S24. So whatever you like, if you like Samsung, you can buy Samsung. If you like iPhone, you can buy iPhone. So we have all the choices for our customers. And the price is very, very affordable on the weekly payments. It's only $17 per week. Se fulu fikutala vaiyaso. And we can always program you the Samoan Bible. To Sipaya on the phone, you just have to request, and we can program you on your phone so you can read it anytime. And upon mentioning Radio Samoa, you get the mea alofa as well. Thank you, Prince. O le nau o whaafonga jele tātou. Tano o le nivaenga o le awoli. Whaapitoa mua o lewa ye telefatoa au lofo I leo lewa ye le telefoni fo o le iPhone. Apple iPhone 16. Fili o le telefoni fo lava le da a le iPhone lewa sau itua. Po o le Samsung S24. Na o le se fulu fitu tala ele vea so e mawai ia sau telefoni a le o le telefoni fau o le iPhone 16 ia po le Samsung S24 e veona tu i tonu mo le tuspa ia le ngana sa mo e maua fu I leo mea lofa pea e longo ia Prince o le nai whaafunga le whaasa longo nei lunga o le tautua a le Radio Samoa whaapitoa lona lua Prince. Yep, second special. It's a lounge and the dining combo. So basically, it's a furniture combo for our customers who looking to buy and upgrade their lounge or the dining table. So we have got this in one deal in a combo. It's a fabric lounge suite, which is a Nofua Tolu, Nofua Lua, Nofua Tasi. 6-seater lounge suite. You can always add any extra chairs as well if you like. And this comes in different colors, so we can customize
this lounge suite according to your needs, what colors you want and what fabric you want. And it comes in the combo deal with the 7-piece dining table, which comes in 6 chairs and the dining table. So the weekly price, again, very, very special. It's only $29 per week. $29 per week for the lounge suite and the dining table. And when you mention Radio Samoa, don't forget your mea loaf as well. Man, that's awesome. Prince on le na wai fa funga chief up to alone lua le we le lounge and dining combo. O yele tanto city no for le mo le potu malo lo o no for e to atonu tanga tai of yang e le ngata I leo le no for lua male no for single e tasi. Se umalan we mfai ona mawai tanto city no for na pe ona fa funga tu yang. E le ngata lea o le al one to ai malau 7-piece dining suite. Lona winga o le laulau ai mana fo e ono e al wantu uma ma oi. A vai foi lai le peimeni le veiaso. Na o le luas fulu iwa tala le peimeni le veiaso e mawai lau se tino fo le potu malo lo anto ai mana fo ma le laulau ai. Maua lau me alofa mai a Prince pe a wha iloa iai na e wha fonga i le Radio Samoa i le nei wha abitoa. Wha abitoa lon tolu Prince? Yeah, third special, it's a TV hot special deal. So it's a Sony 75-inch smart TV. So before we always be used to advertise 55, 65, we have all that in stock. Plus, this time we have done a very good deal on the 75-inch smart TV because the Christmas is coming very soon, and so we have done this deal, accordingly. So it's the TV comes with the Freeview, Wi-Fi, Netflix, YouTube, Facebook, so you can do all the programs on the TV, which all the smart functions. So it's a Google TV, and you can also read the Tusipaya on the big screen, 75-inch TV, and so many other programs. And its the price is $26 per week, $26 per week, and we have a big mea lofa with this TV. So it's a free karaoke Bluetooth speaker which comes with 2 wireless mics. So free karaoke Bluetooth speaker which comes with 2 mics, and this is special on the Sony 75-inch smart TV. Prince of Abtolo na tolu le we le tanto TV hot special. O le tu ainga TV o le Sony stasi le tu ainga le wa leva fo I tonu o ya pan o le smart TV fit to se fulu lima inisi lona la tele e yai tu tonu ma le Freeview o le winga na o le ki leva fa o la Wi-Fi sau lola ia le maleanto le tanto polgala me lunga o la TV e o la le Netflix, YouTube, Facebook ya male te le wisi polgala me ilunga o le upenga tafa ilangi e mfeona faitau e fo I lau tu ia e mai mo mai le tautua le Radio Samoa tai au se yo le po e lenga tavo ile e mfeona fa o la mai lau telefoni a fai o se antana ilunga o le telefoni ia po ni au pese e mfeona fa o la mai lunga o lau TV e au noa ia male kongeki ai o se waya na o le lusfulu ono tala le peimeni le vaiaso lua ono tala I le vaiaso lona tongi maua lau free karaoke Bluetooth speaker. Maua fua atu ia lau Bluetooth speaker na ato ai ma wireless mics e lua tama le leia lea e makua e pese leo tele ai ai awa lavangi I loa koe kaka I feo I lumore awala ia le pa urua o lo siu fonga. Last but not the least, Prince? Yes, so just on the third special, and this is just only for Radio Samoa listeners. So if you want to get this special with the free speaker, you have to mention that you have listened to Radio Samoa, so we can give you this special because this is only for Radio Samoa listeners. And the fourth special we have is a bed special, which is a Sleepwell king-size bed with the Sleepwell firm mattress, and it comes with the tall boy, Pusa Issa. So it's a king-size bed with the tall boy, and the payment is only $13 per week. Sifulu tolutala vaiyaso for the bed and the tall boy. Man, that's a fantastic special there, Prince. Very hard to find this sort of special around these days, eh? Of course, also we have to, be very competitive, and plus, and we love to help people, So it's all about the support we get from the Samoan community. We just like to give it back.
That's amazing. Where can the people and how can the people get a hold of you, Prince? Of course, also, our stores in Otahuhu, it's Fa'afikufa, Great South Road, Otahuhu, near the KFC in Otahuhu, and in Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store. Opening timing, Monday to Friday, 9 to 5:30 p.m., and on Saturday, it's 10 to 4 p.m., Contact details, it's a toll-free number, Owasilau, Lua Lua Lua, Lima Fa Walu, 0800-222-548, and you can also contact us on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances, Otahuhu, Malikasa Beds and Appliances, Henderson. Always a pleasure having you on the program, Prince. I'll wrap it up in Samoa. You have a good afternoon and pray for more sunny days. Yeah, whapena for you so to whase for Samoa. Tekia Samoa. Sorry for my manuia le sunga ya Prince o le tautoma le nangana le Casa Beds and Appliances o le whaabitoa lona wha. So le matautia le whaabitoa le nei auane e misia. Whai mai, o le mauala wa moenga o le Sleepwell King Size Bed. E adu wantu ai ma le Sleepwell Firm Mattress. O lona winga, o le base, ia, o le moenga antu ai malona wha malu. Ai maua antu ai malau pusa tū. O le tu ainga o le tō boi. E whai e stone tau tātou o loi, o le Sleepwell King Size Bed, ia antu ai ma le wha malu. Ai misela, o le tu ainga pusa tū lea, o le tō boi. E whai e stone tau, e vai whaila i elta. Se fulu tonu tala il vayaso leo le a e tongina. Se fulu tonu tala il vayaso e te tongina. E mawaila moenga wha malu male posa tu soli. Whai mea alo whai oi lau ainga ni vaita. Ia pia wakono e su ye ia wa. Lau moenga ngau mamakua sawa ilunga sporing. Monisi wha mtalanga fione dai le whawhitu wha. Great South Rodeo tau. Ia po le tolofitu iwa Great North Road i Henderson. Telefoni o valu se lau. Lua 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 lima whavalu. Ovalu se lau, lua 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 lima whavalu. Ua whali tulain tolu tamaiti sauna bai mo le tātou polokalame ua whaingoina o le tuli tuli mantanga. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Te whaatalo whaatefo i le nei tūla lewa uli lau whaafonga anga Samoa, whaamalo le soifua maua, whaamalo le tawata i malo fo i le fo lau manuia, tal tonu a tātou tau whai maua le nei fo i aso i le alofa maleanga le leo le tua. I o le nei tūla, whaatalo whaatefo i le tultuli matangau, polo kalame lava le nei asi whanau, mātou te wheiloa ai ai, ia solua mā solulo vai aso ta itasi, ia wafo ina ia mātou tala noanga, i mata upu fo i o lo whapena o na whita i tunga i ai, ia
ia nai susunga I whaia onga I tutonua onga a mata malau mua ese au wā lava le tau mawhainga o nai alo mana I whanau ele ngata I le tū ma tātou wanga whaanga ina o la tātou ngangana ia e whaasilisili foi I le tapoe ina o le soifua whaakerisiano nai alo ma whanau la mātou whaatalo whaatule nā sa moe le nei tūla ia e tamteine tali tonu lava le whaamoe le nei tūla wa e sahuni mai foi ia lelei manatua foi tātou la tātou matafa ia I mua o la tātou whaafetai ia po la tātou tatalo I le atua iaso umalava I tātou te mafutai ia manatua e te whaahali lo whaaloalo te whaahali au winga ta mali I mau winga tau saafia pe a hoi na o tātou talanoa I le atua ia teini matama lea foi lao le a whaia te whaia onga le tatalo ia ai whapena foi o nei whataitai mai ai wai ma whai lama nei whataitai mai I le tatalo I whaia te whaia onga ne lei tele ia tātou wifo ma tatalo le tuwailo mātou tama, mātou te vi ia lava lau suafa I le nei tū la o le awauli, whaafetai tele lava I loa lofa, ma loanga le lei ia I mātou, o mātou wau lia fo I le nei vai aso fau, ma le nei aso fau I loa lofa ia I mātou lau whanau, whaafetai tele lava lo mātou atua, mo le mea alofa o le ola foa I fua mai a te oe, le atua mātou te vivi, mātou te pepese ma o mātou ala langa ma le fia, o mātou whaafetai a oe, a wā ua mātou wau lia, le nei fo I aso, I loa lofa ma loanga le lei, e ui lava ina whaanoa noa nisio I mātou, e ui lava le li ie, ina maua nisi le tino mai, ai mātou te whaafetai, wā mātou te tali tonu, o lo o soifua lava oe Jesu Keriso, o oe e te sila fia I mātou uma, whaamawhana whana le li ie, I tamaiti uma lava, o lo o maua I ni whaanoa noanga le nei aso whaamole mole, pa I atu au a ao whaamawhana whana, ma e ofo tai I lātou, whaapena fo I tamaiti uma lava o maua I tino mai, ne atua o oe lava o le whaamalo lo mai, o oe foi o le fo mai sili, mātou te tatalo, ia e whaamalo lo ia I lātou uma, lo mātou atua whaapena nei mātua, o nei tina matama mātutua, se ia o lava I pepe mea, le atua lo mātou tama, whaamalo lo ia I lātou uma, mātou tatalo whaamanuia la mātou polo kalame, o a lava ni tala noanga, o ni pese pesenga I mātou te whaia, I o mātou whaia, ma le mauti noa, e maua ai le vi inga o lawa fio, ai le ngata I le nā, ia maua se ai, a wana I alo manai whanau, whaamanuia lo atunu o tāpua ia whaiva o whaia onga e maise o nei whanau te tonua o onga. Whaamanuia le ala leo le leiti o Samoa, whaamanuia fo I le saasia, ai le ngate le nao le matanga luenga wa onga. Fo I atu le vi inga ia te oe, ona lo lava suafa Yesu wa mātou te talo atu ai. Amen. Ia malo teine matama e sele tau le lei o te tali tonu a tau toa anga la veo le lotu ai sa le loku I la sasa woi ia paki wa e wo mai malunga fo I lima fa mai mi o ka e sele tau le lei ia talo sia lama na e alu le sasa ai nga e file mu le lei te tonu le falsa wa I se tatou oka yo lo fale sa o ka se ula fa fale ia le lei ai foi ala tai me tātou te tala noa ai fa pena ia io e tātou tala noa ia wa mio e fai pe ai alu le fale sa a wai le tutu salo walu le fale sa ma lo walu le fale a onga ma lo walu fo le fale o loa ia ma lo no foi le fale e le tutu sa ali taini matama ia le lei usu me tātou pese tātou pese le nei awa uli tātou te fia I foi, ia ma tātou whaafetai ale atua. Lala tātou pese usu.
Fai tau tu spa ia lele. Fai melakanga maleu te tele mai. Wailoa, ia tolu, fa. Fai tau le tu sipa ia mata talo ya so uma, tatalo ya so uma, tatalo ya so uma. Fai tau le tu sipa ia mata talo ya so uma, ona etu putupu ailea, ona etu putupu ailea, ona etu putupu ailea. Fai tau le tu sipa ia mata talo ya so uma, ona etu putupu ailea. Ia lele tele. Ia se ku fapalangi usu oi leskani. Alang o taimine ia usu fa Samoa ta so pese ia. Tali ton fa aunga wale leila fa Samoa usu ina ta so pese ia lele so fa ta lo falo ia tu fa ya onga ia te oto malava o wo mapa anga le tuli mata ngau le fa to amo mai ta so fa sala ngale nei tu la ta lo sio ua lofa ta lofa ia te oto malava teine matama ia malo le soifua o mai oto manuia faafetai mana tua awene ngalo tatou talanoaga lenā ia talanoaga faaloalo ia talanoa atu ia faapena foʻi ona alo mai oe ia matalanoa mai tatou tunama agau le tamafai tatou polokalame faamanatu atu afai atu le afaiaʻoga talofa tamaiti ia ona faapea mai foʻi le outou talofa lava faiaʻoga fesili o te lo faiaʻoga o mai outou ia le ale tali o ka paki mai ese lele o te tele ai mua mai lele o Angelina ma lo lava fai mai manuia faafetai lelei tele outou teine matama ia o le ala ui tou te iloa la Wai lena whailunga lo naso whanau. Mata mai la tatou whainga, tatou whamanatu ngā so whanau mai lea so sa. Wai na whailo naso whanau pe nau lia foe, ma whamanatu lo naso whanau lea so sa. Sa wai lua mai lea so ngā fua, leo mai lea so lua le nei. Wai, uka se paki uma mai. Tal tonu whea onga o le toa. Tele yo tatou. Ia ese iai fola se aso. Ia na palu whapito atu leo kako keke lunga le o le tatou polokalame. Ia mawhe ula whatasi mai oto. Ia se whatai tai fo ina na whai se kako keke lesi awa uli. Ali taini matama. Ia o le haso lale nei. Ia o le usu whatasi le tatou pese. E whaamanuia whatasi aso whanau uma lava. Le tele ia ia manuia to waso whanau ia manuia to waso whanau ia manuia to waso whanau whaamanuia le atua hip hip hooray hip hip hey ia feula keke le tele pati tu te loa whaafetai sili a tātou whaafetai i le atua mo nei tau sanga i tele eali teine matama whai o oe whaafetai le atua mo lo wola whaafetai mo nā aso ma tau sanga whai o tamamati nā oka ese le lei o le atua ma le alofo le atua ia i tātou Fōhai mai le ola ia fōhai fo le soifua ma le malosi a tina matama. Wata singo oi? Ia le tele la tamaiti. Ia tātou la le mawhaina mai mua mai. Ia wa mana nei anai tusi a whaia o ngai ina sama au mai. Se whai tawhos tātou tusi tātou talitali ele nei aso. Wale vai aso le te aso. Ia tātou whai tau ai ile teine o sina. Ia malana tuna. Lea na mafua mai le tātou niu. Ali teine matama. Ia le ngala Lea lan tātou tala noa ilo ia o ngale niu. Ia ole aso lale nei. Mafau whea unga. Ia,
se au mai nei tātou tama i tusi whai tau ia. Se i tātou whai tau e fo ele nei aso. Li teine matama. Tau te loa. Se le tāua o le whai tau tusi a tātou. E au ngā, e wha matala i lo mā whau, e au ngā fo e una ia oe. Ina ia tatala atili lo mā whau, ma ia wha matala. Matana i loa wha matala ia ta mamtina. Oi te loa, e tina, kale maa nei lo mātou tusi na whai tau. E te tupu lama ma e matua wa e halu lea onga teine matama matutua e mulinga fo le alo ta avale fa ya onga le masau ona fo tau tusi li teine matama mata tula le taimile nei ele mata le telefonia tina i lo alu sa ve o telefonia tina ia ele mata ina fo le TV le so atoa pe ele ya onga teine matama mata mai i lo to angai fai tau tusi ia tilo le ata ia mai halu fai tina e te loa la oe o te langono le ata lea ia na tango le fa matala ali tene matama ia lea la se tatou baba ai atula i tatou tusi ia e tolu la tusi au te loa ia fa o lea la pe au te loa la fai tau tatou tusi la iti e lua ia ai fai tau se se tatou tusi la po ia le tele la tene matama ia ai la o tau o tau tanga e mai tātou le mawhai na sila mai mua mai ia o lea la o lea tātou whai tātou tusi whai mai le ngol tusi o se e vai ma sai oka o ai o se e vai o ma sai teine matama le ai te lo oka ese e o watu isi o wolea o ngā maula tu se e vai oka e mo mai mo li la lo se e vai oka ia va ai la e fa fetai atina o isi o tu se e vai ma fana ma nai ia e langa le o fi vai ya onga ia se so fai taula po ai le o ma sai lo na se e vai ali teine matama fai mai o se e vai ma sai ia o se e vai ma sai na tusia e Maudi Bedgood ia o ata na tusia Josh Smits ia aina fa Samoa ina e Ainsley Chuling so ia to va aila o to tamaiti pe ni ngoa mai o saina ia ali teine matama ia te tatu fa long se tatu fai tau o se e vai ma sai o se e vai nei o ai. O tau tanga i mai vai. E lanu a se e vai. E lanu viole. Se ngā fula ngalo mai ka kolang. Ai fa Samoa. E lanu viole. E lanu papa e fo i si vai ngole se e vai. Le lei. Fai mai. Ua matala le so o ngā sui. Va ai tamai tilo. Vai o tau le se e vai le ua matala. Ia e tau le ngangana Samoa o le so o ngā sui. Ia le vaenga le pipi i whaatasi ai pito e lua le se e vai. O tau va ai le mana nei o tatou upu fau i wa maua. Ia va ai o tau le ta alo mai oi ka fiola e. O wai la le koso le mango se e vai. Se va ai mai. Se tilo. Oka sfale to nunga. Ia le teine matama fai mai e pupu ia fa ai o se o to e ngi nga se vai au pupu se vai ia e se mafua anga wala ina pupu se vai ia o e lava ia o le a pupu ai fo eu se vai ia au ai ke so nga fai fo ina se vai ia fai mai e pupu le pele vai ia vai tanga i mai oto hei mai ua ma sai ia se vai oka e ni pupu mani ma sai o le se vai talo fai fa mata oi le se ne se vai ai ese si oto e ni se vai pupu ma sai fa pele fale ia ta ilo ai longa te saltone le ese si wa tato oka fe i lafi mo tato se vai ia o kai o atu le fale a onga o le ila
ila le mana nei o se e vai mawhanawhana le vai tau o le malulu. Ia, awalane e ngalo na e whai atina whawhatai a. Ia, whai mai, ua māsai sai lava ngai se e vai ka lo whai. Whai mai, ua le ai se muli se e vai o le is. Se vai, matua wha le tonu lava se e vai ia a. Talo whai, ia vai, vai ai le ta alo mai el tama leo tō masil se e vai. Ia, lelei, whai mai. O se e vai mawhanawhana. O se e vai ngai oi. Ia tau tangata ngai mai la o tō. Se vai, ka lai tau mawhaito ma se le se e vai. Au le te lei o le se e vai, va ai o tō. Se tamai vai lava o tō masi, o lona winga ya. Oi le onga se e vai, tō masi. Ia le, oi, esa le kōpō poko. Ai se awhai mai ai ele o tō masi, onga se e vai. Langai a? Lelei va ayo kuska mai vai lava tō masi male se e vai. Oka e se te leo se e vai. Ali tēne matama lelei ke le esa le kōpō poko. Ia mate la, wha mate la o se e vai oai. Oai, se vai tina. Kalo whai. Ai se au le apupu, ai se vai tina. Langai tele fe awa tina e vai. Oi, sole, ia manaya. Manaya sa o fo i oe ia. Ia, awa e ale si vaenga. Lalau e tali. Wha amata o iona se e vai masa e sae ia. O tama? Ia, se i tatou su e la po wailale o ngal se e vai le tonu el tusi. Whai mai. O se e vai nei o ai. O se e vai nei o tama matua. Sia se vai o ko ia tama matua. Ia pole ale me o masa e se vai o tama matua. O lona winga. Ua lewa o na tausi le pea se e vai le a tama matua. E le teine matama. O tō wa aila o tō iei ese lele. Wa o inga masa se e vai o tama matua. A la lave se o tātou oka. Na palapala ma se sul se e vai kiai. Fiti nai tō e whai mateu le se e vai mtō e avatu. Oi ai makua musu mai ka koe se e vai ia. Ai va ai o tō ia tama matua. Ki nganga pupu se e vai ala se e lava ia le le tele ia. Lea lava ai talo whai ata mamatua ia talo siala ia e matua le leila wa onga ia mawau tupe tele talo sia ia e aloe whaatau se pese e vai mawhanawhana mo ta mamatua ia potina matua fo ia o le tātou tala noanga lale nā o le nei fo ia wa uli ia ai se tuu atu o fo i tātou uncle e tā mai tātou pese ia ma tātou si vai le nei aso ia ai le tāina lale pese e toi whamanata toi whaia onga le vai taimile nei ma losi le malulu ma losi timunga ma losi le matangi teine matama tautua nā ia e alofa tō angai whailo ofu mawhanawhana io e whailo se e vai a whai atu sina sau e whailo tō tingi ma whailo se e vai aua lavange e alu lea o ngai le i whai aso tō tingi ma lau se e vai ia lea ngai mamai e tātou a mamai lo tātou ia ua whainga tā fo i linga luenga tina matama ali teina matama ai e lofa whai atu tina whailo pulo mawhanawhana lea ia whai ia wale le tina ia whai atu tina whai mai male ia le au iei lo ua se itu lo male malulu wha mawhanawhana ia aua lava ne i mumusu tātou ia leanga o le tau singa le nā o tino tātou i le nei vai taimi e whea ngai tātou ma le tau malulu ia o le whai ungan nā tātou pol kalame le nei fo i aso whaaftai tele lava i lau whaafonga anga Samoa whaaftai atu mo nei a mātou wō o nei ta māmatua matina mātutua o lo tāpua ia mātou pol kalame i vai aso ta itasi whaafetai tele lava i la o tau tāpua inga whaaftai fo i molo mātou avanoa le leiti o Samoa ia tātou toe whetapa i fo i saso mua i le alofa maleanga le leo le atua a le nei tu la tō whaia soifua mai le tulituli matangau.
Radio Samoa, lua lua mai, washingshi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai vatulu. Radio Samoa. Ole wa tui ono mala fa midun tuna tale o lei tu lai fa Samoa to lungan tuli matanga mo le so mala dei va yaso e o to lungan tu fo ma se tu mo o ile dei ya so lulu fa te tele le ma de mai le se fulu lua ila wo li ana leila se yo li me fo le dei va nga o le fiafi ma ngalo so le lo titi fa tama tata ya to le tu lo so fua ya so ma tu ola ile so a ta au to fisila fa yang e lunga o pe manga lunga le e le fionga ya li antaua po le fionga ya pesta savea o le sunga ya Isaac Paunga le la to mafutai ya mo le fionga ya pesta LJ si e li ya le town fitu le fia na nei le tutua fa wa le Radio Samoa le to o no fonga mua a lofa tele antu so i fu ma ia manu ia va i to fu ala wi ngalo